twam no mane twam kɔ atwam wo ye ho hwe a enye yi ade ne twam a atwam de enya nsiye no so men hawo ho endwedwen ho na emom nei de kura wo no hwe na ye ne yie na enye fefefe sometimes Sompa anase etoda bia eya na ya ye bibi e bia ya mfunso bi ene sie wo abrabon mu ade na twam but obe be sebre obe waste time sa na odwendwen ho ade kra den na mekoye ni say oh ade we obetima tra ho na wusu odwendwen o ha wo ho menua emfa bibia amrewo ade twam a atwam entimi nsa mabiem and Tuesday 18th February 2025 enye twam na yesi kire mu a ohunu biem atwam oye bibia ensan mabiem. And sometimes etoda bia ayana yesu ye hae ho e wade bia atwam mihunya nkama anya nsa odwen ho emfa hwemrew de NCN so de kuta ho na ye wo de NCN so manwe ho na ho akra na ka kire say de odwen ho say ebia ade chi a me say ho akra na ka kire say ade mpo ebia betima chi ho next 2 years may say and na de kuta ho na hwe na ye ni abrabo a wo bo ne de kuta ho ne som na ye man nya fefefe manwe ne atwam de beba ana de ebesi wonim mmere bi ebeba no eno no enya maaye ntima ndwen ho bim. Sometimes ayana yan kasa ye haye ho wo abrabo mu ye haye ho pi e wo abrabo mu esan se ena Nyankopon ya adoma ebia busumi ye ba besimi mepese me yewe mepese me yewe mepese me yewe ya bedwendwen ho saa na de haw e ba beto yen so ena me ka no se ho akra na ka cho se next 2 weeks next 2 months e beto hwan kra na ka kire wo saa bre no a wo dwen ho no enya mai saa bre na wo dwen ho no enya nsiye saa de kro no enya nsiye nti se ne se bibi kutaw na wo ya hwe na ye man nya fe hwe na ye ni yi ne se wo ye na ye ni yi a ena ne de daachi papa ebebrew obi ni obi ehhehye aware ensem bebre na koso obi kwaye adwuma bi wo baabi na nka plans ne se enka obeye na watimi atoaso akonanim nanso so amasa oguso dwen ho ade no so atwam okofa ba enye bim ade ni si na se twam a atwam ntia no pe ni America cha wona se de kutawa wo ye adwuma bi a guso a wo ye nne abrabo bi a guso a wo bo enne ya de kutawo no hwe na ye man nye fe wo ye na ye fa na de da chief ebebre wo de kutawo ne na ye wo dia eni atwam no ye mani twam ko ne mede ma wo afutu semane mede ma wo enno no se ne kutawo ne ne wo ye bia ne bia hwe ne ye ne ye na nya fe manwe ne atwam ho manwe ne beba enya maaye no ho emum ye wo ye ne ne se wo hwe na wo ye na eye fefefe akasima no dunso na no nsia abo aye Sompa 90.7 anopei ye betwe ani ahwe nsema horo a ekoso wo Ghana ha na yenyina ye tie Sompa enra education minister Yewura Haruna Idrisu e de aba betu dwa se kane aban no PTA ye nya isusu a yekosuku ne o PTA ho PTA kane aban no etwamu domre bi na PTA no kra ye hunu na tie no nko a parents no na se efiri ho nti ose odi beba odi PTA no besan ababiem na aba beboa ama yen suku no se de kane no na ye se free PTA meeting
na yɛkɔ PTA meeting na yɛkɔ awofo na teacher fo ɛkɔ dwene nkora no ne school no ho no am sɛ abandada no eyi firi hɔ na ɛmfanhye mpo biem nti ne ɔse nyame yɛ adom a ɔde saa PTA no ɛbɛsan ba afei yɛbɛhwɛ 90.7 FM OSP ɛne Ken Ofori ata issue no ɛda so a ɛwɔ hɔ yɛbɛhwɛ na yɛdidi ɛno so ho nkɔmmɔ kakra ECG for enso so sika bi $500,000 ɛna nei ɛyɛ sika ɛsɛ abandada no ɛkra nneɛma bi ɛde bae na ɔmo hwehwɛ ha ma ɛbere no so nti na ɛsɛ yɛyɛ ocean no ama obi bɛtɔe no ɛna ECG na san fa akyiri san kɔkɔtɔe akɔfa nsɛm bebree aba ɔman Ghana mu ha na energy minister say in primpring or set committee na ɔmohwehwɛ saa nsɛm no mu nti ne yɛbɛhwɛ na no so yɛdi ho enkomo Council of States abatoɔ so mbɛkɔ ya Ashanti region ɛyɛ Ashanti Mantamu ɛkɔba sɛ ɛhɔ deɛ no ɔmotoyɛ no basabasa kakra bae na ɛnra ɛna nyame yɛ adom ɔmutimi ɛto abane firi hɔ na former NDC chairman yewura ya obi mpɛ chairman obi mpɛ sɛ mo kai no a wayɛ Ashanti region chairman pen na ɔno na nyame adom otimi ɛwe ne yɛ enti sisi ya meka sɛ de okɔ Ashanti Mantamu a Council of States abato no ɛnra ɔmutimi ato ama no ayeye na ɛnra so na nka basabasa kakra ya asɔre wɔ hɔ na nso so nyame adom bibia atodin a make us say Ashanti region omo so enya omo obi a or representing omo ewo Council of State afei yebehwe yetete se MPP national chairman DB APP national chairman DB APP a enya sam ketwa yetete John Boadu se dachi bia obetima akwa koginam se ope national chairman ede ama MPP amanyuko no din de eba bebre na ba no bisa no se otiti bi din bi se John Boadu chairman untumi yeso onso beko obi ti se koka yet matese onso be san frosoro ho nipa ne de donso na secretary so metete Eugene Boache ono ye former MP Subin John Boadu susu yese ono so ginem no so ayretare enyasam kento akra nti eno so yebewuram kakra na ebi mu de aba betu dwase family influence 90.7 family influence na ka family influence ya eye abusua ne namfofo amambu aban a watwam kono na aban ye teso ede down anase ode bonso bo se omoye family and friends amambu enomubu na sisi eka kamia say former president mama bra ne wo president tama no former president no na ode ebo MPP aban na Akufo-Addo ene wa be president sa family and friends na ono so gina mu bi na mebisa say ye ka family no kra de wo de family no mpo de ene bia me wo issues kakra ba ye ka friends a se wo bu man na one fa friends a na fofo amu man no a na koyete say wo de wo enemies a ebu man a ebe ye ana FM eden a friends ne de ebebem na woka say family and friends na ene wososo ba ye hu friends ni bia na ye ka ne sen nti saa se me ya ade a amanfo edi hu nkomo nti ye behwe na anopai ya bobo hu kakra meka say na trans nti ye baka kofa kaibo yakoba azizu anu nsiambre mu ye kwakofa ne kasebo na afei ye de abremu eno echi no kwasiti ekususo ebeba na yakwa kohwe weda no nti yenhye no so esa sabre de yekọ nana enchen na afi akwa kofa nkaibo a yensa aka
jaye no ena medan echire midin ede owo ahene echampon anopei enkaibo 7 de di kan efri nana one collection nana one say ene ye benada o Nkoranza dwaso obeto atade ma ne mema ntade otone nyina ebi enye no nko ne ye trouser ne ye skirt ne ye nika oni nyina ebi jeans ka ho kaki trouser ne material trouser nyina nana one collection eton bi ebi ono ose yemfanto anim so se ba bibia wo bia anopei ma honye ha na tumrika bra atade no de awde bekwa asori de awde bekwa ayie de awde bekwa program bia otone nyina ebi wo ho a obetumi ama wonsa aka bi utu akoton oto baako ana oto dodo bia nana one collection se oba obenya bi amount yade ne a oton to nkyene a ebi ana opese wo mo customize watade emao atade no yemfa mfoni na ntom yentwere wudingu akire ana nso se oyie na aba asori bi atade adwuma bi atade program bi a wo ko ho atade bi a wo de kro no wo se yemfa nto anim se oba obetumi a customize ede amount oyenso a oye ne ntem na ba bi a ode ko no ode mane Ghana ha ba bia enti wodi wadwuma ma no ewo Nkoranza ha obetumi de amano ewo Ghana ha ba bia na wode adi wudwuma nana one collection say anopei frɛ no ewo 053 266 3264 na one wo mo eninkita ho a ebeboa adwadie ekwan so Kwabis Educational Complex ewo Nkoranza New Magazine techima kwan no so wo mo kaka ye say anopei ba bibia wo bia wo ye wo fo ope ba bi do ba kwa adesua eye Kwabis Educational Complex ena ade wani ebekire Kwabis tete mofra yie ba bia wo beda eye free untua sika aduane obedie ene ne ekeka ho ohwe nkwada ne ye bambo ewo soro enti no wo de wabofra kogya wo mo a obefiri wonsam no na ntete pa abene wonom ama obeba beye empanimpa daakye atumi abebo wonom ebra na oje motofoa ewo crèche edikosi SHS no course a oye no egu ahodo ye general art business home economics and science ochiremu se owo library ene akande ahodo a eboa de kire ne adesua enyina enunti frɛ wonum ewo 0248 876028 washa ase a oje esua for form 1 form 2 and form 3 o school bi mu wani nye ho na opese ujai eba ha eno nso yebejo enye eno nko adwuma yedo maame o papa aba Nkoranza ha na enunti etwase udi na chi babia eno nso oba obejo na wachire wade form bi a wugina no obeje enti no ma ho enye ha Bojibo Ventures anopei echiachia yetiefo nyina ose yemfanto munyina monim se Bojibo Ventures eye baabi a eho no eye sikamane adwasuo odi sikadwa enti no fa ho bata no abrebia na obeboa ama sikadwa atumi akoso obi na di sikama no na wokogye ananso se wona ade kwa akoma ne obi eya akoyo ewo Bojibo Ventures ejira mu se anopei sukufo mudie nie awofo amomanya kwan ekwa asuapon anase anesefo nteteye ebia sika mu betuetua nyina mo de befa Bojibo Ventures na watuetua ede amamo utua school fees admission fee hostel fee graduation fee receipt fee any school fees bia na sika bia ubetua ewo ho enom no obejo na wahwe ama bibia aye enkoso ede amount anopei osan yinsiana mu ede ma bank ahodoi Fidelity, Carl Bank, Eco Bank, Access Bank, FBN ena GT Bank oye unsiana mu ewo Nkoranza ha ujina bank dan mu ho a adwuma bank no beyo ama wo no Bojibo Ventures betumi ayo ewo Nkoranza ha ya ede amount owa dinkrase asam de dwama bro san nchen hope nanso ubetumi afre no number 020 933 5595 ofre na anopei obeje wo so ene ye benada
yɛde ɛwo pii ɛna abadwa ɛso nanso ɛwo papa a ɛwo dwa no so ɛho asɛm ɛna mekan ɛwo a ɛwo dwa so a meka ho asɛm yɛ Queen V wo saa wo yi wahyɛda ayɔ no kwan sononko so a ɛnwowa ɛna ayɔ ɛho te korɔgyen obu ne lita baako nanso dia ɔpɛ no gallon mu ankore mu anaa ne dodoɔ mu no wobenya ne nyinaa anigye sɛm ne sɛ Queen V etumi mane wo wiase afa na nyinaa wo South Africa wo ɛyɛ America wo ɛyɛ Asia baabia uhia ɛwo ɛde ayɛ wade a ofrɛ Queen V a obɛma onsa aka bi Ghana ha de na wato adi ɛyɛ sima wobo wani tete na ɛkwan mu abie Queen V ɛde wo ɛma enti ene benadai frɛ Queen V adwadie kwan so na ɔma onsanka ɛwo no ebi 0244 36 wayenkai bo ɛne bibia opese yɛde radio ana TV ɛyɔ ɛde ɛma wo no Sompa 90.7 ɛne Sompa TV yɛbetumi ayɔ wobɛyɛ wo nkai bo sɛm wɔ ha wobɛdi udwa ɛwɔ ha wobɛka nyamesɛm ɛwɔ ha ɛyɛ mfaso mpimanim efise dwuma bia wudi wɔ ha no ɛwɔ ɛnam Facebook so afebɔ ɛnam YouTube afebɔ ɛna ɛwɔ ɛyɛ radio ɛso enti nipa dodo ɛbɛte ehunu na akɔso no ɛte sɛ de awote TV so pɛpɛɛpɛ ɛno enti no ma wo ho nyɛ ha na sɛ wɔ nkita ho bia wopɛ sɛ wudi ɛwɔ TV ana radio so a na waba Sompa 90.7 ɛde wasema bɛdan yɛn na ɛbɛhwɛ ayɔ no kama ɛde amount yɛ number yɛde yɛ adwuma ɛyɛ 0598 994 994 0598 994 994 ofra yɛ saa number no a nkita ho bia a wopɛ sɛ ɔne yɛ die no yɛ no bedi na afei bibia atume akɔ enkan adehye anopai nkaibɔ na wie yɛ ni yɛda mu nyinaa se ɛma mo ɛne tia ɔgyeme ahenewa 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa Overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana wo mu ye sciatica expert. Hello Kofi mabedon Nkoranza na maye wa kashe wo me hunyina sa onu yamani abre miniska se me yamaje senka bedura na nkama ko Fidelity Bank na makoyi cash kakra to me ho na nkama send this cash so kakra ma kosua enso me baye Fidelity Bank ebi ni ha mo mama ne zumi rubber bia yesi cash ni ho se wo senka o frementem hwe mama nchro bisa se ope Bojibo Ventures bodien Bojibo Ventures e honko a ene ye sika esan send sika dodo bia ope oh yes mobile money die network bia ubo number na nedem oton Richard Cars and sim cars or your transfer and also register sim cars network bia oye we nyina hwe ne yesima wie Bojibo nko a na Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha se ubia account o send obi sika ana se ukojiska e dey free Eco Bank ana se Fidelity Bank account mu no ko Bojibo Ventures emfa ho ne bank ya obi save obetnya send this car no e wo Bojibo Ventures. Oh wow. Yeswation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wo adinkrase. Edwa abonsan no nchepe. Me da se menua. Fre Bojibo Ventures e wo 0248 089 463. Bojibo Ventures.
so massage best farmer ni biem na manfo nte ase de ntia da bia me no ba yeso from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo ayen susumu a me mo na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agye abasobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na boa mo kua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ne nyina ni enti okuani a wo ye mo a unhu so omoa ne nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofu tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne ntua so Yankopa Agrochemicals Philobed Agrochemicals Sofomame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well Agrochemicals Akuafonti ena Hawa Agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori Agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa ene Importem Monko Jaisaye Agrochemicals Vital 05 edupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se enchen wa yerede Alpha Omega Nkoranza Old Market Francis Terry Agrochemicals ne nkraba tabia eben wo onsabeka edupay Vital 05 for ahomai so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise Divine Winners and NKO Agrochemicals and Akofa Vital 05 abase okuani ubedi dipeche Vital 05 and no buy mojedro. Bibi duro so ye kuku dama so fuma me mama Esther me kofa bai Esmond born na ba Mr. ye duro bi etimi ye funyare pa tichiru no osa obeje tum ye funyare yare bi e ye pa ye sanse wo ye funu ye o ya no wa fe o se obi ehun moboda na so nya Esmond born na ba Mr. ye bi tuase ma kra Esmond mara me se ye malaria duro tata hwe abadwa so na tu typhoid fever se ene jaundice se ye malaria pa na etete wo de bomodin se ni monimu ya obekokoto Esmond mara me so haw ni nyina bebe na wiye sabada ho pa dia menhwe ma okra Bekao. Netie Esmond ko Mr. ye kokwa duro papa mafo jetuma edi ho danse emfa wo ne babie kokwa na fifiri oni paduem ebe hye nyina se prekope afi Esmond pan eba Mr. ye san one capsules eno no eye ntiri mu adwuma waposo osisi echi babie atwetwe wo ne nyina ebe mu wagira wanam so peme wo ye be ma omode mo no nso ani won paso bomode so benya duro bi ato yichire Herbal Center e wo yichire spiritual cream na ye nsankyerene ahodo amafo edi ho danse ena yichire Herbal Bar eye nnompenu mu adwuma waposo babia Yichire Herbal Center so enu wadra Feel like Chapel International sorry fi hwa Eben Public Park Roman School na chi ho afi adwodwom so Yichire Herbal Center eni dwakase ne de animhwe benya bi so to Family Herbal Shop ena so for mami route ho e wo dwa fire service station hwa Free Yichire Herbal Center for ahoma iso 0246 775319 0246 775319 Yichire Herbal Center di onyame kan ene bebem Yichire Herbal Center onyankopon no yarasa aban se mufo nso wasene nyina ho anope di aka no se o TV no so edi ani hwe sa na radio so na uche nso etese chakra edi aso nyina tie ena anope ya bonoboa ede betu anim na enensem esoso ya eba ne bi ene se Yewura Mustafa Gbandi wono ene ye penimpa bedi e kire o ye opre ha so o mampani aboboa no de atodwa se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na ni da ho sa abowo na ni nyina echi no wasanso de fie nyansa e ka ho ama mamu no etimi asipi na asita
Etro mekyerɛ sikato na yɛde kyekyere ɔman yi ɛno ne yɛde bɔ ɔman no ho bra na ɛno ɛna panin bi a waben pa wɔ sikasɛm ne sikato nyegye mu de ato dwa sɛ wɔnom bɛgye to na ɛyɛ sikato wɔn nyimfiri baabi a ɛpriguo mekyerɛ wɔnom a ebi wɔ wɔn ho deda anopa awere ho sɛm bi asi o ɛwɔ dwenem bono mantanyi mu abaamu a watwe sekan wankwa nkokun akokɔ ne maame mirim hyew de ne baaye anopa yɛbɛkɔ akɔfa ho nsɛm ɛde aba wonim sɛ bono mantanso afo waba no ho ba sɛ adwuma de wɔbɛbɔ bi papa ɛde aboa mampuntuo ayɛ bono man dea de aka ne sɛ timamufoɔ ɛbɛbɔ abɔso ɛde ata n'akyi we ni ne nuanom ne yaboa no sɛ anopa no nsia kase yɛbɔ a etwa ne ho firi Sompa television so na ɛnam Sompa 93.1 Kumasi Santima Ntemu Sompa 98.9 ɛno yɛ bono na henkuro sunwaye ɛno na ɛtoa kɔfa hafo na ɛkɔkɔfa Ivory Coast asonsen man mu ɛno akyi ne Sompa 90.7 bono east ɛne na afa Nkoranza ne butuo ɛto kokosi frawa no no ho a ɛno akyi no ma awere mfio sɛ yɛba wo nkyɛn ɛwɔ animu nwoma mu a Sompa FM live Facebook asɛm na mekan afei YouTube hɔ no Sompa TV Adea Akye Abia dada ɛne din no ensesan anopai sɛ uwurawura mu a ɛne na yɛsɛmufo no yɛwura Dennis Pepra ɛna afei wura Asante Ebo Benedict yɛnyebre na ensɛm ne yɛmiebie na pono ne napono nyina ɛmfa ma anopai simadu na edi enim menhyɛ ase afiri mampani aboboa no ɛhɔ na yɛwura Mustafa Gbandi wɔyɛ pani kwankyerɛfo abadi akyira wɔhwɛ opreha ho nsɛm so ɛwɔ mampani aboboa no wɔde atodwa ɛkyɛ sɛ Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ne second kami ya wabe no enya agudie enya ababa se na wɔka de akyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ papa na abɔ abɔsoɔ ya wɔsɛ yɛn nso yɛta n'akyi na de yɛda n'ani so nyinaa ebetumi ayɛ adwuma na ɛbɛyɛ adwuma saa wɔsɛ wɔde nhyehyɛ pa ɛyɛ adwuma na n'ani da hɔ sɛ aboɔwɔ wafekyere n'ani pa te sɛ saman ne tamfo ensuom na ne nyinaa akyi no de aka ne sɛ temamufo nso bɛbɔ abɔsoɔ ɛde ata n'akyi na wɔka sɛ efie nyansa nso ebi kura papa no ne sɛ hunti yɛnyina mɔpem na yɛnta n'akyi na nkunimdi a wɔsɔe sɛ wɔde bɛma wɔman Ghana ne mma yɛ tɔso mienu no etimi abam. Ken Ofori-Atta can die there. His dead body will be arrested and prosecuted to the justice of the people of Ghana. Condemnable that any politician should harbor that kind of courage to steal and destroy companies and institutions like Ken Ofori-Atta did. Look, it is not just Ghanaians who are looking for Ken Ofori-Atta. The first person to declare him a fugitive was President Akufo-Addo himself. Go and ask the MPP people. Number two, I have also heard my name be mentioned that I've threatened the minority leader. I've never said that anywhere. The MPP is just looking for people to equalize. But I'm saying that Apenyumakin's posture in Parliament will not help their minority, because you cannot pretend to be fighting for the party at the eyes of the cameras, then behind you are trying to push your own deals. Whosoever calls for equity must come with clean hands. So the Rambo style and behavior of arrogance being demonstrated in Parliament is just for the cameras. And I think that the MPP's grassroots have suffered from this insincerity for 8 years. They should own up and be responsible. Now, I will straight away tomorrow tender myself to the BNI, and I would have demanded the minority to bring the evidence that they were speaking to. But I don't think they have any evidence that suggests that I've threatened anybody. And like I said, I have not done so. As for arresting them, the game is yet to begin. They should sit and tighten their belts. It will be hot, it will be straight, it will be in the interest of the people of Ghana. Anybody under President Akufo-Addo's regime who have one way or the other stolen money, been involved in any corrupt deal at the expense of the people of Ghana will be arrested, will be prosecuted, and will be jailed if found guilty. Not for the purposes of political expedience, but for the justice of the people of Ghana. Look, let me tell you, most of the information that the state officials are using, most of the information at our disposal were not supplied by NDC people, but NPP people who believe that their people who was in government perpetrated a lot of crime against this country. And so when you have your own party
calling for justice, and you sit in Accra after you have eaten and you are satisfied, you are benefiting from the loot, you come and gather press conference and be speaking, it won't wash. Sompa FM. Yewra Mustafa Gbandia waye penny kwankyerefo abadi akire e wo mampani aboboa no wo he oprehia so e na ate se wo kasa ya wode efa Yewra kenofori ataso a edbc se de mampani esi edua tete kuko ebeboa ama oman yetimi hu yenim e na ate se wo kasa no na Professor Bopin e de atodwe eche se bia bi da wonu a e na ato bi ebene awrehosam ne se wo man yi etrojeje adwumakuo mekire sikato jeje adwumakuo Ghana Revenue Authority graph no kama ese kwan wo mfa so jeje wo musika wo mo bo ho mpem de ne nso eduba bi afakese na ye wo no mabosom ye katua efa wo nsem no nso ase chiri abrechop mani kuma bi eno achi no wo mo jeje abeje ahiafo nyina abreko a wo no ma ye odi sika tomprada wo mutumi dia na ebidie kura gu munsefu mo we na de kene ye nkosa afo no ho se wo no mo po mayin kan kro ne mpuntu ne ebetumiri kan chanchem e wo ye nyine kwan so de a ene ba bia sika no ebu abramso wo mo ewo bi deda no wo no maboboa no ena wo mo fafira ebeboa ama yehu yanim ntem. But I believe that if we look at the sectorial dynamics, you look at agriculture, industry, service, one of the areas we need to focus on will be agriculture and linking that to agribusiness and agro-processing. That value chain from agriculture to agribusiness to agro-processing is job rich. So whilst we be delivering food security at reasonably cheap price, you also be creating employment. Sompa FM. And you also be adding value to your primary products. So if you look at the data, in fact, if you look at pre-pandemic data, where inflation came down as low as 7.9%, if you look at the disaggregation of that price development, you realize that there was very little marginality between food inflation and non-food inflation. But then what happened with COVID was that we saw, because of the disruptions to the global supply chain, the regional supply chain, and even the internal supply chain, the cutoff from our dependence on Niger for onion, for things, and then Burkina Faso and the rest of them, our food inflation went up significantly. So from there you see the huge divergence between food inflation and non-food inflation. So you will notice that in 2022, I think the third quarter of 2022 or so, the World Bank put out a report that indicated that within the first 8 months or so of 2022, actually food inflation went up by more than 122%, just within the first 8 months. And they ended up with that. Wabenfo ewo sikasemu ne sikato gigiemu Professor Bopin ate se na wo kyerɛkyerɛ nsɛmu wɔ nkran pompunu mantwam de kyerɛ sompa nsɛntwerɛfo no na mamemfa onkofa bono east mantanum na fe mensanfa mewuram ɛwɔ bono na ɛno akyi no yɛnsɛnensi ɛwɔ kaseɛnum yɛwura Francis owusu antwi wɔno ɛna yɛ bono east mantan no so afo na pani yi de nsɛm bi atodwa ɛwɔ na henkuro yɛ tachiman ne nyina jahyehye ahodo ɛhyehye ɛwɔ yedwa ahodo mu ɛna na wo tufo abɔ anohoba kyɛsɛ kyiniya ban ne ɛtɔso mienu a wabai no wabɔ abombere tepa wo bɛboa ma ne matimi asesa ne sɛ hunti wo no mo nso asabio bɔne empa wontirim wa yɛ sɛ huruyɛ no wo mo nyina yie na ne nyina no wo ka de aba besi egya ahodo a ɛhyehye wo yedwa ahodo mu no wo kyɛsɛ tachiman enyedwa kuma wiase nyina ehwɛ ne sɛ hunti wo mommo won ho abɔso mopem sɛ de bɛyɛ na empo bibia ɛte saa ɛba wɔtimi aso ano ntem na wo ka na ɔde afutu ma wo no mo sɛ titru ɛne wo mo a ɛte sɛ nhoma bia ɛkeka ka bom na wo mo de atwenkane akɔ wo mo shop m sɛ wo mo nsan wa ya no foforo sɛ de bɛyɛ na ɛnkɔ frefrigya
afi wono mo nso a wode ho aye jade anamokase e ho na wono a wonua ne tale nyina no saafo no nso hwe yi kwan ofa so ede ejawura dwanom mpo wo awie e wo se wodumuja ansa na besi esi na yewura ka ne nyina no wo kire ka hodo a eba se kobase edwane hye a na afi japade a ehwere na wode tudwa kyese se ye nyina ka ye ho bom na ye se ye bekekere wo man Ghana se tie bia mpuntu a ye hwehwe no yensa ebetimi aka enti wode toto no wo bekese hwe ba bi te Singapore China nom ne aman ahodo a atu mpon nyina ye ne wo mo na si so nanso wo mo hu wonsa hohoro nti enenne wo mo atumi ne empanimfo edidie na wate se kane apadie so afo Yera Ignatius Bafo awua ne beli no se nsakremu abamu de woko police station sede na emra ne kire senka na wotwe bia wonfa no ho nkokire mprensa no se de nsakremu abam eno achi ne passport a wo mo edita boto so se wontime nhwe ni mumpo na kampese wo firiduma se abesena kosunwane a wahwetan ne abo na ne passport wa fa ne botom no eno so nsakremu abam se obetumi atukwan afiri sunwane akonkura hodo so afi bra no nso no sede nanka na wotwe bia wo komprensa edno ho kwakira posifo se wobekọ na wotwe bia ba ko na entansa no daso a esensen ne komu sada ena sikabote na wode tu ni tiri so no nso edaso a eda ni tiri so ne no ena PM pani ya wotena egwamu e wosunwane district court B ya wode ensemo tudwa kyese se wohwe Ghana ya bona fosamo mra wo mutintin na afia pema henkono aduo kono ahankono aduosia ene akire no a eno no eka ne pefe ewo kratafa toso adu no nkono se wonom atenatena se ahwe ama bone eti se asie eno no kyese wo masoso bone so abatement to commit crime na ni nyina echi no wohwe adu no efa edikan ene aduanansia no nso a eno nso eka ne pefe na emu na court wa hyese sesei wobesan ba court bio na mom eyobenim bosome ne de toso du na enu achi no wonu ma na eka no ho ya wo mo nso ya bo wo mo kwa adubie ete se Augustine Yeboa ya akoshimo ene Isaac Fosu saafo ensu nyina no enya de akoto ema wo mo ben na court hyese nyame de kyenya obenim bosome ne de toso miensa wonu mo nso ensan emre bio na mom aposifo enkoso na wo mo nyire wo mpampe pa na wo ma wani enko won ho bra wo mo da so a eda kokum na pani waben e wa bonefusemu bronese criminologist Kwame Nkrumah apomu ena wodi ne dwuma Dr. Johnson Pokuware wono ena ekasei se e wo se empeninde enhyehye pagu akwan mu pa se de beye na wono mu a eye mumu dwumadie no wo mo ho bambo ebetimi atodwa sense ene obeda ma ade ache a yesi sika binti na yakwa akwaje obi kra efiri ne nsem na yeje ne sika ba na sa ebeboa ama woman ye bambo sem agina ye titru ni wono ma edi sikadwa ente sa na huboa abo safoi na ma yentumirika na fe anopai yenwura bono na bono no nso ye wura ho a dwenim na mede wura ho na awere ho sem bi asie abamu akuma anka wobekwa akofa aba mane ma me anya biadie wo twen sekan kwehye wankotwa akokotu amfa ma yenkwan amane ma me ani saa na wanfa ankwa ankodo ne ma me banche ase ne mom watwitwa ma me no waso ne se bayire de ne baye na wodi saa abonefo semi na sabi na adwene mu no bibia broni beka se clear de eno nti ma yenkodwenem ne assembly member wo ho honorable enkonkodi nkomo na abamu ani de ne kwaku abedinago ne honorable assembly member wo ho Profegai enkobo nkomo ne musa se eba ne sen potin ya wotwa ne ti efiri na chi sabi okon chiti sade tete akomfo na wo mu etwatire miwura anopai Sompa kase so ni o ye mo ache mo akwa abo ya bru ya mabusuya ne dwenimfo nyina so kafra ne hyeden yo edase na miwura kwaku abednego wose de mpa ne siye ya abednego de enim sanka ojafuno no kora ne hyemu a wonhia wakwakodi saa anyambransemi yo minua medase bebre ma memfa kwanya wosuna menchia Sompa atiefo nyina ne bunoman ne awasuman nyina ne jamanman badwini ma wasumanim dia nra eba ne bia de yanti asende dina se me de nra ya be donko ko no mienu ho na me wadwumam
me juma wo Jamba South Health Insurance wo nti me wo juma ma na police fo a omo krom ha ba ko frem say honorable abrantie bia ku twene ma miti nti sabe be ni so wo juma mti be ya friend up boys no bi na omo mekan ho na yenko wura ho na hwese be nya akwa na chi no na ya fa mu no aba nti e ba sa no so me friend me committee chairman ebona man na so no krapo e wo fi ho dem se sa no dia mo ye muntu sa na mo no nti e ba sa na me first station officer and station officer so no so abadrobo ya mo ba be ni commander kra na to ya mo peka na mo ba no makofa amu no e dia ba nti me ba no so be pon adwuma me ba no me ko fi na se information a menya wo adwuma mu no menu ana sa na tie nti mote ya abrantie friend abrantie se friend kwaku abed na go se de na wo pa no maame no so ye friend akuya media sa na tie saja ise abia ko di police force am nti ye kan se ye allegedly ana me bo asa na se be kan until se mpanifo be hwem no mbe hu nti okọ no so no maame no wo ma be nkranketwa puhwa nkranketwa no ewo ma na ni ama so cry be 13 to 14 years no mo amaka 7 5 no no mo nyina ka ho bi a omokọ afum no nti omo na akoba nsa no akwa no di awuru wie no mu di amerika ombebo aposifo amane a aposifo so ekokofa mu no e de bae usha brantie no a said da bia ya tum brantie fo afa lubone num ne ade ala susu se ode no ho wuram kakra ya otoso no num sa ne ma no bi na oyobi a oha adwen pa wo fi hodom ne ade ya tambia no oye problem de ma abusia no nti mini ana metima kan se ne mu kan no no krese susu se sa brantie no na honorable o se ne ma me de nko an no de aye no a wodi ni sa wuyi asa atna yenya brantie no kra e ba sa no de no ho aka wura no nti aposifo entimi enya no nti sa no pai police ni ba kokra me no na tinti ni bisa ne se monya no o se yenya no nti no amrantie no binum so aya awada omo kra de omo ho kra num se omo kwa kopenu na omo de na ba but sadly no nsia boy de minyanya nkra bia se agrantie no yenya no da me gidie se Ghana police de se udi bone na mo nche wa no mo nche mi gidie yes anopai abusia no bihia busia panyin mpanfo nyina bihia bambo adwuma efo no so se de sai bone kase ntino minim se ewo omo amwo drobo ne sunwan ensem nti mewura sa kwaku abed na egwe ye nya no ne atenanu ma asem kra se eba se obi hia no kwan ben so no obefa hu se jama akoya ye kana asemi woni se na besi a kire no a kire Sompa television for kwaku abed na go no on se de wasi aye no ho intintin picture kra no menyi ni se o picture kra nti oye nipa tuntum oye kokoro wakakra odi mfie be san mfie du nukobo no 20s yeah mo ona bo ano pe ma yemfa wonsi na da akye ni akire kasebo yemra won nche mehwe se yenya ne pan achi aso a ene yato aso e de afiri ho ma busuane yakọ ene hyede man yo so da mase ni besi bia aso e ba mo so ate da mase prof Hegan wono na wokọ German anafo ho a wosona manyoku no wono e kasama wonom wono anso na ye assembly member edema dwenemfo na ate se wode awere ho se mete se eto amane ye 21st clinic de sciatica expert ampa yare bi ehyehe ho no wonu afa kodan wo mo na wo mo nye yade no ma waduru ye betu yade ase wo mo na timi ebo anan etrapo na wokosa bruni yade sciatica abra World Health Organization kura bu afaso a ebu wo mo komu na nso wonyanya no aduru Ghana nkura bata no burudunum saa na babia 0540311311 onsa ebekan ehwe overseas eno eyikumase santimantemu saa na wo sunwane a ene na teaching hospital no nhwe animu eno achi won water chima nyina GM Bank dandadanum momfa moni enkyere ho koko te wo so a 3 herbal center for 3 cool capsules afi wei ene na edi manimi nyina
me hwɛ me office ne adwuma ha nyinaa deko na me wie nso a me toa so akɔ fie na makɔ transform me space nyinaa na ampa wa wo hu a wobɛhu sɛ ade Enima chinje minua bema mi secret nyina ne okoje aman prekese herbal powder ne mixture ne capsules na manoma ma me hwan ye din matumire na wiu nyabotere na me chire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me chire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim minua mema mu amahoden wo fem mode boss ana mu agem mode ane okoje aman prekese herbal powder minua ma mo so amaten kanira mo konfichira mote yaw me chire mu a menstrual pains atadwe mo so matede Momo dana na mkope okoje aman prekese herbal powder ne capsules ene ne mixture na mumu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no ebo adwuma yi enye no nko an ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimukwa aniposa uja wona ya moja nko an ba bia koko na didi bia no odia ne okoje aman ko powder kai sɛ eye mixture ena capsules aduro ni o adronini adabrijo herbal capsules mixture anything ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba Sauda Femse team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kikimi Sport apenchire mufo betima frɛ Dr. Ado wosa kasa homa maiso 02578201888 ana 0547037 Shannon Suma me say we have physical and spiritual works. Odia ne se obeko nanim na wa solve your problems. Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center. Abibi drofo nyina headquarters no. Kwame Senior High School. Empenisi ufri insokochimdi etwan yachi. Kofa kontonkroma su kuntumfidie. Na wode kwa ebretuom ahoma temfo mpobo unyansa pono a. Eyi ehunu ni ahan ma yuo ni atwe yi akyea wo kwa yase. Enu nti awofo ni ahwefo semusa Kwame Senior High School ho a. Ene na ti se de wode kantia konsuo na de so ne yesisa. Kwame Educational Complex. Ya a free crèche, nursery, KG, primary, any junior high school no. Ena say de wode senior high school na ka ho no. Ene nyina ne se Kwame Educational Complex
for no yade enu ti Ghana Education Service edi ku ho pa na won hyehye pa wo de bia senior high school yi enu ti na wo sha mansa nyina bo se wo batro e wo Kwabi senior high school a tertiary straight awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enu ti kan ho na admission e koso adesuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje one mo hostel facility ma one free chichiri any benchre na eba no one senior high school abrosan no dia o ko bedo adesua keke Kwabi senior high school a kyerɛkyerɛfo na bank tesua hunu so wade kyerɛ mu na wonim na poso a wo be kyerɛw ama wo twa wase no simple Kwabi senior high school one Nkoranza new magazine Techiman road ofri Kwabi's educational complex pe na wo kɔ Kwabi senior high school ana afre one 024-887-6028 and 0553-959997 Kwabi senior high school center of knowledge. Die waguo no eno na wutwa sompa Sompanie enyumunie sompanie kasie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yaba sompa All right, Sompa 90.7. Yekokofa kasebo ya san ba ohwebre na no nsia ba pa nsema aduasa ba ko. Yeko na ne kwasitieku akwakohwe sede ene ewiemu besi akọ edeafa. Enti meka say waba homa no so nti yenkoi na yene no enkonkodi enkomo. Kwazi akwaba 90.7 FM. Hello. Hello, Kozitegu. Okay. Ma yenhwe se betimi enyanoa na okay. Yehwe se nsa betimi akan Kozitegu anafe yakwa kohwe se de ewiemu besi akwafa ene. Mamema nana akwaba. Yeah. Apomu ya no pay. Adum. Okay. Yedanyamiase pa ye hwese yensa betimi aka kwasiti ekwa na fe yakwa hwese de wimu ebesi akọ afa no right mamenkai etiefo se nensoso ye bekwa kofa tip off no enchi bia no nsempam ya no ye bekwa kofa tip off no na ye de abramu nti niam tutum so a systems betimi aka tum na fe yakwa kofa tip off no nsiampem yai na yede abramu na fe nana I before say Kositi Kubeba no nyamai enra Council of State Kumasi de no nyame adom etimi ba so yes omato ama enra de okay Kositi Kubaba nti yenko ne yekota no na fe hello Kosi utreka Meton Adwumawura yo yede nyame ase enenso so yekọ ne say the way I can't with India, Mamma came me papa. Otiasia na oko. Oh, Jamiho. Ojaho. Jamiho minia. Yes. Mamma Nancy, Namenchia at Jeffo. Me papa Alaji Samo anope no chio. And grandsa mine in Dejo Adwumawura. Yenina ye Sompa. And then so you better say Judas better than a drum. Now, and then the meaning baby of fire, obey behavior no pa. Yes, but it's about 37 degrees Celsius. On our Ghana TV from dear, Dalieda. About 40 degrees Celsius. As is a we are no Judas will be in a pa. And then you know, more takrade along the coast to Accra and Ankai. And as I say, Ombenya insu. And soon better to a free viano, Elcon and Yumbreno. Now, a pigeon kakra, and Bawana war, sexy be quiet and put a more kakra. And see, and any organization from near the day in your insu. Name of Moon Kumbashe, and then from Makakra, other future, hitting a no kakra my. Man, so, and idea is so dear, eating a bit. 90.7 because it's mine not. All right. Enti Kositi ku na otene nka no sabre ye ko na yakofa tipofo no aba Sompa ene anopai ukopiem he wo Sompa 90.7 e wo Nkoranza
edidem in the systematic ene abusuafo nyina abiagum e won Nkoranza anopei sports bit edidem adodo na monitor enya asem ketong dena anopei ya krado yere bedo do. All right, systematic anopei ya chiao na enkwadado on the 7th of March. Oboku eye gidi kids first in it. Yes. On the 7th of March when it's a 6th March near for fida yebeka ko bonsra ne bonsra ni wi a yebema nkra na kofia ko home ade chia is 7th a Friday and a Friday no so a holiday nkra ne be home nti abusuafo no yenso nkra ne nsa yenfo momra kiddies yenfo momra tickles and giggles Sompa Kiddy Fest nti yede omo ba ani gye nkwane beju omo ni pa e na wofo no so ye design baby kese ama mo ambetena se mo pekwa mo ne mo mane be di agro na bibia ye kama nti nyame ya adoma 7th of March e fiada e afida yemfe ye ma no emra tickles and giggles 30 Ghana pe first nkora first 200 a mo be di kan wura mu no ye cho mo niema bebree nti mumfo mra mo am Nkoranza Techiman Wenchi and feel rema time any omomo ka oda mun so nkra ne nsan fo mra 7th of March anopa no wotwe ne ahyase etuoma kopin se ade be sanwumre nti ye fa nkra ne mra oboku de santi anopai kejagum Sompa 98.9 FM Sompa 90.7 baby bia edidem anopai obibia e monitor akodem nsem na yaboabo no a ye de bedan dodo na mo fide da ene anopai hyenin so Facebook edidem anopai fantastic affiliate information centers ne so omuina abiaguma anopai bibia edede kama yemfa so da ema production team no omonso asoshe ne makama no pay ye de agudemu nsem ba abedan wo anopay midin ene opoku shevchenko ofrem shiva mejo so anopay mene Edward Amuako Sompa Iniesta de centro campista ena akika ne masi ene de agudemu nsem no ba abedan wo na tentem so no yenramu ne ni de komo enra Monday night football yenya two exciting matches emu ye de oko Italian Serie A the Calcio League no enu Genoa eni Venezia ena ediponi after 8 minutes no Genoa eshe academy enu Venezia entumi anti academy B Andra Penamonti enya first goal di ma Genoa ena Brantford di enso eni Maxwell Kone the Ivorian international enya second goal edi ma Genoa boboko na omo wini 2-0 against club di eni Venezia ene anase enra Udram the Monjuk Stadium Udram enso e study Olympic Lewis Company and then Barcelona etuna fie any Rayo Vallecano edi bweni after 90 minutes of soccer fiesta Barcelona esheba kwa Rayo Vallecano and to me anti academy B na a penalty on the 28th minute and Robert Lewandowski goes the Polish international enya the only goal in the game edi ma Barcelona team na Barca e winning 1-0 bibia akoye kama edi amomo abua ama for now who the La Liga table no esitia at the Sayaba after Monday 24 table no FC Barcelona ahri edikain ewo 51 points omo ashe 65 goals I consider 25 goals difference no plus 40 goals Real Madrid enso etosumienu omo ewo 51 points eno Madrid position eno no Atletico Madrid etosumiensa ewo 50 points into from first to third no Barcelona 51 Real Madrid 51 Atletico Madrid 50 into table on ewo laganem no emu komo kakra enso enonom ye everywhere na fie kodi komo kakra UEFA Champions League, the ultimate Champions Tuesday. Internet 4 exciting matches. The knockout stage, second leg, and Etoja, and then you may 5:45 p.m. Who do any trim? And so Stadio Giuseppe Meazza San Siro, Milana, AC Milan, Etnafi, no money final, and so Edia Bueni, first leg, and my referees are final, and so Etnafi, AC Milan, Eshomo Kanabakwa, Milan, and to me. Interne return leg AC Milan so tenafi no mwatwen final then the center referee the Polish international Simon Masiniak and they come as center referee for this particular feature
a yebo game ni we are 8 o'clock p.m. matches aka etwaso na say ene besiako wa Gawi Stadium El Begabo Atalanta and Club Brugge and Edibweni Felizoya German referee on the echo game no first leg no Club Brugge etna feche Atalanta eshomu 2-1 FC Bayern Munich and so tenafi El Allianz Stadium El Munich no money Celtic from Scotland Ediabweni first leg no Bayern Ekwawe Ekwache Celtic El Glasgow eshomu 2-1 internet return leg no yes Bayern ebet mata ko Sweden kunimana French referee Benoit Bastien and ekom akodi game no and anumre SL Benfica etrafi ewe Stadio da Luz Stadium of Light ewe Lisbon no money club and any Monaco had the abweni ema ref is the first leg no Monaco tenafi still Louis II ema Benfica ebe shen 1-0 intene Benfica ekwa tenafi so no so ebet ma qualify to the round of 16 and we have 4 exciting matches and anumre etoja and ya de kama ediama remaining 4 matches no china and a games no ebetoja inteno UEFA Champions League no emu komo kakra and an opia de kama ediama wa enya sem keto akra and FC Barcelona game o boy against Rayo Vallecano enya dia Jules Koundé start game no edima Barcelona ni nyina ne say dia coach and di any Hansi Flick or drop it Jules Koundé wa man start na no pay papa Hansi Flick edia to just say ni ntawa start Jules Koundé nyina ne say and we a team meeting before the game na team meeting no ehase no na Jules Koundé enya report into mo meeting no na Jules Koundé enya report eno kan obi and ama one start a Brighton din and Jules Koundé and ye papa Hansi Flick on your manager and my club and din and FC Barcelona and the all ladies of Serie A the black and white the zebra the bianconeri team no Juventus na Juventus anya bre sa Brighton Randall Colomwani on near the French striker no Brighton Ebebo loan from Paris Saint-Germain no Brighton ni Modimosoni pa enti Juve team no already omo say consider new loan offer with an option to buy. Sebeya enka PSG ema montrance ensin komya biem na fe new loan offer omofanko with an option to buy. Na ne PSG tituma Brighton ni modi monti ni loan deal no kona wie ya no mato no on a permanent deal and here report every Juventus asoye enso ba no pay Brighton din and John Nchekube Obina obet my friend John Obi Mikel media me friend Mikel Obi Brighton Nigeria no a former player the match Chelsea. Now Mikel Obi had the atuja say Chelsea the last 9 games and one winning only 2. Now no crepani say and Roman Abramovich or this Katon Prada and that's what Chelsea are. And Kawo training grounds about the helicopter biba. Na helicopter na ba ba nyina ne se papa no ba be pam coach e ka manager ne di ene Enzo Maresca kokoda dada en ka Enzo Maresca koda dada and I'm the Chelsea team the team ka say the Chelsea na the last 9 matches na mo winning 2 there or say ensem fata Chelsea and ensem kakra John Nchekube Obina John Obi Mikel Obi e dia to no pay e di be e da o kama pa now call Tottenham Hotspur almost on ya Brazil summer on with 12.5 million euros FC Barcelona for defender and the any Andreas Christiansen or a former player the match Chelsea Tottenham and the Abrazo Munya Andreas Christiansen in the summer on 12.5 million euros to call for Brighton the any Andreas Christiansen and Lamine Yamal enya ne 100th appearances in professional football Barcelona and Federico Valverde and to me anya training with Real Madrid and I report to the Chilema Bibian San obe training or training and now Ochana Real Madrid versus Manchester City Fedi Valverde Ebenya kwenye siakai Ediama Madrid team no and I report no pay every Fedi Valverde and so as yeba yedi be down on that note and pay yen fama no 70 yen refi en komo fie ne fa fi sem no and to also come and for Emma near Shasia, the senior national women's team, may chair the Black Queens of Ghana, Ako PMO Morocco, Nenra or more a team meeting.
edidi kama pa omudidi kama enra na otun se mabawa no anije ewo manim omudidi ne nyina ne se omakopiem e Morocco a we no a training camp e no mokwa akoye e Morocco na training camp no e ma rain free se 19 players e na enra no mo report enra na expect is 4 players enso baba be kan o enra 19 players ano mo ho no otum say yes e mabawa no ani abrepa some foreign based players nso a join the team no ewo camp ababa wa ni di ene Jennifer Kujo Azuma Bugri Grace Asantua omuyina aba ye expect say enra na bebre na so be free US any tech ni Mexico enso a join the team no na mo akwadru be 22 players na be training atwas na mo enra 19 players na mo camp no after so mudidi kama oman we sitam kra na mo so me enkoe ni enko training enra the Black Queens of Ghana mabawa no ekoye eko training kama a bibia ededi kama edimo mo a enya asem keto akranti eno enkomo kakra efrim eba 10-day training tour eno mo koye e Morocco head coach Kim Last Jockey Green Kim Last Jockey Green ono ena obo juma kama pani nyina ne say emaba no prepare for African Cup of Nations qualifier eno enkomo kakra efrim eba no pay ye de bi down e free emaba wana so ya ye mo rem Ghana Football Association asoye nenua Ghana Football Association President Kurt Edwin Simeon Okreku Kurt ES Okreku nyamia dom Kurt abedru my Ghana mu na Kurt na wododo no na oni o my Ghana mu ese ni nyamia dom abedru na Kurt bedru ya wan we sitam kra e no to nsa e refre Kumase Asante Kodoko empanfo ntie ne Adea IMC no chame oda no na pinkra enra no FA secretariat enyo no nko ko James Kwesi Apia Mayele no no nso ewo ho otun safre house mpenfo se house mpenfo mosomumra mu na moye team sakese mienu ewo my Ghana mu ha has ene kodoko mumra intenra collapse ne mpenfo koye ene keto kreku ekodi nkomo bebre enra nkomo no dia otumi za akwa animu pa na ohwe omonima na otumi say yes kodoko mpenfo na ze say the Syria abo monim na pinkra no sresre enu achi no has mpenfo na omonso omo sresre enu chere enche bia league no enso ebe resume enam say kakra omuguso investigation no ekoso anya asem keto gwentenra ubepiem enso ewo sunyane a Adea Nana Pole ni wa owi a ewo ne sekan ewo nsuatre enra court etenase na court etenase ema court edididi nkomo no after say court edi ne dwumadie eba na wie ya ena Kumase Asante Kodoko communications director lawyer Safudukun ono ankaza san lawyer ankasa ono ginam edi ma Asante Kodoko as interested party enra after the court kwa asetena wie no ena lawyer Safudukun ese o nchiremu bi e de madodo na ese lawyer na die important e na course e wo court wo lawyer Safudukun enyamre e chirechiremu ne course e wo court yenko ne nkoti ensema lawyer Safudukun e de to after the court e de ne dwumadie e ba na wie yebetiam na makase me de course court no court efe ensem no a efa efatre nsese nyo na sese ensem na be mienu Didika no mensa amunamune na baba fowa ene the police bodyguard na another person eba fair no umakaya ya mani mienu be na police secretary court amani be sada adam ene ye ba no ne lawyer na wa file application bill as application no Nkaka chese na edibia kwa bayalo ya for changina so ya nse base masam sadia ya bayalo ya for nsenka omune alo ya for nsieni nti sese kosebubi unfortunately abalo ya for ama coach omo masam ya se ya mekan omutiam nti basa court say sabalo ya for masam omo biam Omo wa ibi amaso mutiam dia no court no obama na bill etoso mienu lawyer na file application so o de nkata charge sheet na second case na e pension no apolice for charge ni pension no second case no o de charge ni bi e attach ni motion no HSS second case apolice na ye pension no a omo se se omo nipa o match for I didn't do my drama. In the second case, one of those room.
samra mo ko so no de no ho kawura ebe di ka ya court fia no na se pension no emu pe na ba tina ba court ma emu be e man no check them for accused persons but first and second accused person here sada na court na mo be na fifth and sixth accused persons in there na mo e do ho kawura ene ya ba no the sixth accused person no ono wa de ma ba lawyer ba che so mo ka ko se ko no ya wada ene ni ma sa na ba e di lawyer kan say uhwe asem for project to sense so na enu mu de o mo se ni person se drama a wo de na yo no on ku fully se bo na kan wo no ni pa ya tu na mo se ma police station no sa no na e ka say e drama no ku de lawyer say se di ka no mo do ku no ni se mo se ku se e ni person se ku dia ene lawyer mama police inspector be na se no ni ku no even though nsem charge na dia to no enye no kwa abatement kan wo mo bo ma yekuru eno enti ensem no do so pa extended version no 9:30 hia na fa bebre na emro e wo Sompa 98.9 FM so ebeko akopiem enso Sompa 90.7 e won Nkoranza na dodo na ahuni efrimo ba enti for now from court echirima ne oku pole na nkasa na friend Brima odinwa kawura opposite for ehwe no Ghana Football Association a charge Dr. Papa Kwasi Ndium ni nyina ne say Dr. Papa Kwasi Ndium it is alleged say or interfere with the progress of match boy between Almina Sharks and Swedro All Blacks wabra owura inner perimeter ekoka kire referee say ma referee njipenity no ne charges dey bebre nti ye de munsem oba Almina Sharks abranti a friend Daniel Adon so ono so ya charge no ye ba 98 ya e the extended version ni na be pro na fia chirechirem mienti a Dr. Papa Kwasi Ndium ye charge no ye nyina we aso e na no pay agode munsem a ye boaboa no na adom no edome ya ye be sia ba 98 na fi ye di bebre na enso di abredi si na Kwame Sompanie enyumunie Sompanie kasia boni owusun kwantabisa amanfo se edini akabia eto awoso ogwa no pay mo ngada die waguo no eno na witwa Sompa Sompanie enyumunie Sompanie kasia boni Sompanie osompapanie Sompanie radio nie yaba Sompa yaba Sompa cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo heba ene ye expert in cardiovascular diseases
ɛno nti wuti yade a ayɛ kwankoro no na wo nso wonante kakra bi a na wabrɛ na afei wakoma no ɛbɔ pari da bia wo de omogya borso no kɔsoro ebia wo nso wonan ne wasrɛ etimi tutu ne toda yɛ sisirisi da wo de ananse akye wo yam tumi hyew ɛnso na bibia nsie afei wo bo ɛne wo konji etimi twe wo man me kyerɛ wo sɛ wo ni padua no baabi antini ne mogya fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ɛne ɔbo hebafo sɛ wo hu akira kwan ɛwɔ sunya ne krodua mu ha wobɛhu yɛ wɔ Zinco Road yɛbɛn Divine Junction yɛne Immigration Information Center ɛne di hwɛ ne mu Accra yɛwɔ Kasoa Techiman ana Nkoranza nso ɔbo heba asoye ni bi wɔ hɔ wobɛnya enupa bi wɔ Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike Heba Odumase ana baabi eto nubia frɛ wɔ 0245 700 248 ana 0249 761 508 ɔbo heba abibiduro kasa Kwame Senior High School empenisi ufiri nsokochim die atwan yachi kofa kontonkroma su nkuntumfidie na wo de kwae bretuom ahoma chamfo mpobo unyansa pono a eyi ehuni ahan ma yuo ni atwe yi akyea wo kwae ase enu nti awofo ne ahwefo samusan Kwame Senior High School ho a ene na te se de wo de kantia konsuo na de so ne yesisa Kwame Educational Complex ya a free crèche nursery KG primary any junior high school no na say de wo de senior high school na ka ho no ene nyina ne se Kwame Educational Complex for no yade enu ti Ghana Education Service edi ku wo ho pa na won hyehye pa wo de bia senior high school yi enu ti na wo hya mansa nyina bo se wo batro e wo Kwame Senior High School a tertiary street awofo ne ahwefo yi mo bisa na Nyankopon adomonya enu ti ka ho na admission e koso adesuafo free SHS 1 2 and 3 one courses no ye general arts general science home economics any business transfer any obi a watena fie chenso woje won mo hostel facility ma won e free chichiri any benchre na e ba no won senior high school abrosan no dia o ko beda disua keke Kwame Senior High School a kyerɛkyerɛfo na benki tasuahunu so wade kyerem na wonim na poso a wo bɛkyerɛw ama wotwa wase no simple Kwame Senior High School won Crescent New Magazine Techiman Road ofri Kwame Educational Complex pe na wo kɔ Kwame Senior High School ana afrɛ wo no 024-887-6028 and 0553-959997 Kwame Senior High School Center of Knowledge. Just doors. Now soon I want job or somebody. I want the whole West Africa. Senadro, etu gonorrhea, a Saint Tampa. A Ja Abraham Herbal Center. Yadia Ben and also breast cancer, ulcer, cocoa, and diabetes. Prostate will have be a one. A Jabraham Sibran and Jay. No better to a Siama. A fee 1 year and cow in the room. Meteoritosis. Who Dr. Abraham? No room by a Dr. Abraham. What the no category one person was San Sako Kotira or Coachella. Amendu bena wusu yade tugu akofa duro waso mienu abadwa so wasunu kontunu enu ye memeduro emma ye memma ebeyi usishim ebedu akaginamu watumi awura corners Virgin City so ye do waso wode aba abonche so na maya ni ti hojai sa wonya Virgin City edi hyehyɛ ho a emma wase ye neat na ye nkabo ni bi afiri wo na ma wase hwan samaman hwehwɛ Eje Abraham Herbal Center ewo sunyane wodo ani kyerɛ estate kwan so a wo ben brotherhood Sodan opposite Dr. Achirako Kumasi so Oshim School Junction Presbya Sodan in Tempe Anasa Fre 0242 764835 and 0505 740223 and Abraham say what the idea be about in chain that's what we will the idea that same to us Sambra Bejusika Mapa abadadi se wuye yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra utie ne sano nso ba bia ya wo Ghana ha se no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107
3A co capsules aduro yi ye cocoa master yi mo amu watachiman ene ne mpɔtamu mfo mani nkyerɛ efa fɔdwo ɛna afei so Gordon amankwa hɔ ebiemu nso Nkoranza ene ne mpɔtamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwɛ ni mu ahofadie Herba Amos Efa Chemical ɛna abibiduro depo die waguo no eno na wutwa sompa na me bisaw se enra nyame adom Council of States 90.7 FM. Yes. Nyame adom omo awie yewura obimpe chairman ya obimpe na nyame adom
what me are in right eyo nwana ense da nya nwanwa bia eboroso okay ebi se ne etie bia no na etwa se yenya obi a obekọ akosi asanteman anan mu enti for me enya de a nwanwa na mom eye ne a na ye expect on say omukọ first time no confusion esi yenti yantimi anto enya onipa na obe represent Ashanti region ena nano eye enura Monday omukọ ye ekokoto ye even enokra mu no basa esi ye pamo nipa no bi ena apart from that no police for ye one arrest omochi onipa baako na basa ye a na nipa no pese ode eba ho ene ne keka ho enti it's good say at the end of the day no yenya insianamu ewo ho enom but Adea mempe ene say Ghana ye yama ya batu bia abedane ntokwa abedane twitwitwitwiri abedane aperapere no ya ye den dodo eni ye den wa batu mu no ya ye den dodo simple council of state abatu adenti e say ye kontokwa to the stand say e wo say ye postpone abatu no adenti na e wo say ye kontokwa kopem say ye bechi obi ansa abatu no atimi abaso ade bia medwen ho a mentiase na yenyina e wo say ye hwe kwan a ye befa so a ye besia no efise ya batu enieden na eba Ghana batu bia mu no ya boroso na mame nkomra na mimisaw first one no na yeso omo kenkan no na agrek nzema hene na leader abasabasa bae yenyina nim so no ye founding members ana okan we MPP ni enra omo koto ye no NDC chairman former chairman na rene meba bisa nkomo no Mr. Eric Bauer chief super line so council of state ya yenko na yenene ni hu nkomo kakra chief super good morning. Good morning. Apomo tisano pay. Yo. Yede nyame ase. Council of State abatwo. Enora ena Ashanti region. In fact, they are two other regions in na ekoka Ashanti region dia na ntokwa ne ade enora nyame ado moto. Type. Ya practice bita. Ebi na ye to abayi prime minister Buzia. Na Buzia on president or prime minister. Ena yantuaba eni ceremonial president na Akufo-Addo ne papa Edward Akufo-Addo eno sam omo ni council of state omo de no omo appointing papa ko ombudsman na wa advisory prime minister in the government na so through executive presidential system ye practice no Ghana is American practice in Nigeria practice in American practice and constitution is as I said we council of state members now on my advisory body is there omoko ko two president for e futu onko omo ni bia omo de ko bo president and he say it's a say assembly because assembly on what I say woman count is the coordinating director accountant plan officer messenger debe on assembly no omo staff omo civil servant you can say constitution no can say assembly e ni na ya to abama so omo assembly any government appointees any chief executive na omokwa omo so ekoto abayi presiding member I say omo SP okay na council of state abato anya assembly man fu nyina na to na say omo matter say constitutional review try to we say the count e move to akokasa and no try your friend electoral college omo koto abato assembly bia I just over 275 assemblies that. Electoral college in the
assembly bia be ni bani you no more aba ai council state member or region bia na omo aba nsa na omo yi omo ase you 7 FM na friends aba no so president so I appointment na odi aka ho na je so omo aba members of council na ya na you mo be cost o man mu a you mo be kaza na action on do the scrutiny na model wo maximum foreign theater position of council of state member yes more position Article 71 Libya, we president, we vice president, we speaker of parliament, then a council of states. If Obama who are entitled to V8 back, saloon car back, police are who correct you, body guard back, where you cooks. Ojeba ina utukwana pedi ufilivia no job o passport photo na odi account yinu na dia untia kapre untia dama anteze bia onkojina MPS president untia fe okay wa no sister we emira na wo answer na me no wa call now that two assembly members also I convince on say, what to mamma, maybe my man. The tomorrow, with a member of council. And yet, then I Rollins, OG 8 years. No council seat, no chairman. The council seat, our Professor Kofi Anwono. Conformity 8 years, no council seat. No chairman. At a miss media. Your council says yet to Abba. Now, I cut a ring him. Running down the problem. Yet to Abba, Yanti, Delaware and enthusiasm of Papa. If you are near at a miss, a big year could never say fortune is there. We governor for his own palm. That's a man or a lawyer. Also, no. Constitutional test, constitutional act, president, except by February, except by February, we you council of state members. Now, your position go a banner point to what? Council of state members, no, and this president, and you know, he said, Bank of Ghana, governor of Bank of Ghana. What you mean, president is not appointed governor of Bank of Ghana, every council state, a young more, every chapter, you know. It is over there. A current Bank of Ghana governor or acting because the appointment in you pay. Now, the customer said, talk about something, almost your mamma. Yes, I did now, have president. I mean, I'm not look at the one. How more is it? President, the Seattle, the one said, Senate, Yaka, market teaching. Like I said, your family of 1,000 and your quarters are Assembly, no, meeting, no, we any family, no, among committee. I'm selected study from you. Okay. Because there is no MC, where you mean? Government appointees where you mean? Can say, presiding members, or government appointees. I say, assembly now or town. You don't know, among committee, you are presiding member or my other, the coordinating that, secretary to the assembly, to a meeting. It's a 1 year meeting here. Now, one is uncle for and no question. So be the Supreme Court. I'm a bomb price will be some Supreme Court. You won't try to say anything. Now, I am function there. Just like the president, the pen came up. Only quite over your time. Okay. Now, 1 year in terms of a man of salary. Oh, a complex situation. Now, the entire Toquan in a band.
nipa mmienu kaso state no ọmọ kọtọ aba no electoral college ọmọ yẹn sike o na me kọyẹ position bi a me chair MP me chair MP me at the 71 holder me kọyẹ ya ma me V8 brand new saloon car brand new bungalow police ni guard me more cooks more garden boys police ni no nya dize o garden me se me tika no me fie na police garden me me come group police tika front o crotiu Chief mama me post na me kwa kopel se me kwa 10 billion bra se busu me kwa kazo ke me ma bi plan be 1 billion e kwa 10 billion na se me ko ye nya Africa so ma timeka. Okay, Chiefs Bo, maybe sound to quantiquay, especially Ashanti region, the Enocrana, Yamfaya dream Kusiho. First one or more a tour banuia, now more yes sorting. Omu say Nana agriculture mahine, and Nana Nkansan Bodu, ne no shannon na banwa, never so, inti Emma, among for whom say, Sebi wa MPP ni inti gidigidika kresi wo. Nanu de omkokotu ye NDC chairman every ye akwaya te say ya ban net so nti yesi yenya ya ban mu ni edekro there's a sana tia dia ene mfa so ban kra na wo so say yesi eto aba sa ban no wo so no na ban krofo nkwa na yesi mo mkode ene wonye appointment true appointment nyina wono anye ye koto aba ye den really about what we said very fine and I mean, very fine and genuine question. The question is very right. Yes, you have got to buy Limita. Too much you could give back, say a party way for a baby. And there's a young two constitution now, President Omobo Bodin, then Adea Akye MC for dinner say, Omobo Bodin, that's what I'm telling Omobo. I'm a president. President and say, what can the NDC for one and where council state members now and the media over number to yet to Abamana? Who have president lost council state members are appointed. Okay, one of Madam Imam Imamesha make a founding member of NDC, and not a minister or a cabinet member. What is that? Mabu Komoyi is our council state member. We hear MP from the I like the Baumia. Ne papa. Now he is council state chairman. Runs in recent time. Number two, because rebel. Okay, I can't imagine or you have a mind. On another council state chairman, as it is yet to free. And this is what we by Nana Kufuadu as council state member. The men walk on and no, Sala, Mambara, and then 1 year. I'm always watching about the seriousness of it. So, all the NDC is not a council state member. Asuma o culture president David and Sumudia and one walk. I know the neutral and other to my former enemy of NDC and Atamed. I like Mohammed Ahmed Mumuni. No reason. And him for like Nana Yakabri said, yes, you mind. One of the richest persons in Ghana. To be affected. As a mamba, I thought they are both. Now we are paying with mine, and Nanaya walk a news. I am saying, mine. I agree with the man. You can't about 3 movies about that. Yes, only nothing you can't about. Wow, you answer. Oh, the ultimate but I can't sort ultimate manner with them. A quarter of course now. We are sorting the balance in the more cash. I will be
so mo ya ni bado do eba to abana na ewanya omo ni do awina yi ebi na ko ba wo na ye se ma chu ma flo na tiji yampene na eleta community ha jin ka ta ni tuna ye ya eleta community ya tete mi ka ta yan san to abani biyo aba ya ka se san to abani biyo na ka so sa na na una ti wa sa aseme lo promise ka gu confident mo promise ka gu pa na ska o se gana de ska e be ma ana o ma dana ni ana o so bi be be ama well wanya that is all that what set the record president bi da ho any ba sa wa ba mu sa forever and maybe ba NPP ba ya fa se ya bi ja won se NPP kan ba biom e to ka so remember NPP ni be tuma ko jina na o ba ko example ba ko pa mo intro na ko kan di o Ghana okay ko so jam so mo ya to aba mo o nyina na eye NPP fo ala Obi the abase mimi say Council of State for yetua onka omoje salary monthly obi yetua boka omoje aketua ana say omoje aketua ba me say omoje second 71 holder okay omoje aketua omoje mu do papa na o le be ni ba juma 7 ba machuya omoje allowance aketua je pediam Bibia president you know on Gidi. Bibia event Speaker of Parliament you know on Gidi. Okay. Security or movie. Oyara abane really free. Say ko sari yare wo abuchira abane cost abane Ghana abane take responsibility. Okay. No. And yes one ba no Nkoranza yeah kazam. No Tell man, yeah, catch you. Buni is the Nana na mahini ewomu, but later na it is a draw. I thought it's the reaction that and it's I see me have this in there. My casa once or twice. My casa about 4 radio station or something. A young kasam. Omo jina sa abapo nipa omo ya 11 obi enu an the qualification good and Nkoranza marine onso na ya young ona ya omanyina owo for district municipality ya Nkoranza North Nkoranza South Kinampo North Kinampo South it stands to reason that ono kwa 8 of the electoral college members. Electoral college, you know, but 22. The one from the West go no each down. It's Kakana Hakana, our neighbor winning on your 11 rules. It's Kakana Hakana or the best person in the Nankan yet. There is a brother and Granda area. Talk around the Jacomana, our coach and our one year. There is a council state member. Mine. Never be ever by a mamma and pastor down and yardicate. Now, well, me courage is not also on a harmless on advices. Okay. The division on advices is there. All step down, or step down. I tell you, okay. And when you and the various traditional council by any step. And when you have almost by myself because I follow them. You might as well say, the wife of the president being the first lady. 90.7. And first lady or the year of the president. Next telephone we have, the mobile phone we have. You are not going to tell me, sir, if you are new Nkoranza or new Madame Lodina and the mobile number. I said, next week, Tuesday, Charlie Council meeting. One 30 time, about some 50 minutes, and discuss the issue. Now, Madam Lodina or Akana, hello, no, I'm so, yeah, Nkoranza don't in you. Oh, Nana says, Bob is doing a meeting that. What did you come also? As a council station appointees, but that woman, on council who are now, oh, my edition back on now, on appointment. Yeah, funny,
Nyamanyama bibi o wa so wa who am president but even to madam no set away obaka zimbuku. Okay. Na o le no opposition na ye dem Nkoranza ni bi ana bibi to say obi to say Beneko this of national best farmer ana ni bi ana professor Senja Banji. Okay. Na Nkoranza so ye nya national case be so nya bi. Take my the last no council statement. Take my you know a council statement. Why council statement? The okay. Chiefs Boma, my was it. You're brilliant. This is Sompa. Okay, Auntie Mr. Eric Bauer, Chief Supu, and Atenenkano. I'm just asking you the welcome. My count of FEBUARY. Say, Nana, say, Nana, my hand, I withdraw. Yeah. If you say, so one said the more, ye need yaw. Yeah. Intino say, oh, Honoma. Can the name be contem a chance say or be preferable bontain? And I'm saying, can I say, Empa who wejaya batuono President Ewo Nipa 11 or be appointed or more a council of state in so intino Nipa 11 no Nkoranza you bet me a lobby through until Lordina and also my can what happen. And I'm saying, can who say. Nkoranza ye brenie Harriet sorry ekotna office of the president Nkoranza for ye hunu how to use Harriet because you say use what you have to get what you want. Ebra ye nya Harriet no ye ntumi anyusu Harriet ye se Nkoranza for ye dehia ote president 9 ho Nyamen chade Harriet abanya gu yenya aban foforo we die opemu no ankasa president ko chinia obafia baabi obeda no eho na Nkoranza de hye enti no yesan wo another opportunity ne aka ne kwan a yebefa so na yebegina until Lordina na basa so e de apre eniema yehia ewo Nkoranza aban beye ne de MP beye ne de but was say you take advantage of first lady na ye de pre niema sononko binom e man Nkoranza ha no yenya niema bi a eye sononko a eno de eye nokre ukokuro bia so a unhunu bi na na adodan kwakufo do bedi akonwa menko chebi ba news report ayatete ne say the way omaye chebi no especially akwan ama ehonu masesa wa wunim ho in the last 10 years or the total the last 8 years if out of 10 years utun se ho asesa ade no won sadamu a ye ninyawo enti yeso ye brenie kwan ben ye befa so a ye bema until Lordina abaye mfaso ana ye betena tena se ana President Yirifrin Nkoranza, President Yirifrin Nkoranza, President Yirifrin Nkoranza, yebeka ne yanoa na mfie na na twam na ne braso na okọ na yenya mfaso bia amfiri ne yere no ofiri ha no na ai say President Mahama ebedi waba 4 years ko ayene apart from your friends health center here and I polyclinic yen shedan Lordina impact kese bia wo kroma nana me catch you say krobi mu a ya na center mo say ye bobo dimbi me de tachima be example krobi num te se tachima mo ne ade no a masanka first lady film Nkoranza kanema nka ne say akwan ye twu fire bui ena won ne etie ne say it come back to huna yen hunu how are you be use no eno bibi te say for example kwanya be faso be use the correct word kwanya be faso be use mame na no Nick dance wa bia na o ka the same thing ese say kwanya be faso be use no for example ye wo bi te say Nick dance wa bia ye wo anti Lordina Ghana ha MPP na tia konwa so NDC na tia konwa so
owura danso abiam na no ebene aban no mu say o place call ewo the seat of government presidency a ombe bi do e de ama no emfa ho MPP ni NDC hwan na efiri Nkoranza ha hwan no na efiri region no mu na yakwakosi owura danso abiam so na yatoa so akosi anti Lordina so na yaye a meeting bia ebeye outside of the government by any government official for so and yes meeting no na yede ye niema ana yensem miensa bi atudwa me na ye hu se mfie na omampani ebedi anya hwe yenya mu ba ko pekora na yenya hwe ye common fund ama ana ye common fund bampo na ye ntumi amfa anya bibia mpo a saade ba ko pe na yenya no Nkoranza fo ye da ye beda se NDC aban ba ye no de yenya afiri mu nie ba bia ye duru no ya to ba wi o fa 1 PP to nchen fa 1 DC to nchen na ye nwene Nkoranza because for me bono ha for her he for na training college na ewo Nkoranza ha kuro bia ni bono ha for na training college wo ho Nkoranza ha ene ya tena se amasa ne ma we nyina afriensa memmu atebubufo animtia training college wa atebubu ebi ni Nkoranza at the time at training college won Nkoranza no na menye sure say training college wa atebubu adent atebubu atima kita training college mu a abepem ne brekum wo training college ukokro bia so bi wade ba ko a ode ho ne ho man dance so Nkoranza ye de wo hia ye de wo hia ye ni bibia a ye de ho ye ho enti empani mu ana muka ya ache a emu ye betimi aye biribi ye ntimi anyusu Harriet ya ye nyusu until Lordina MP NDC 4 MPP 4 obi oye onim sadia aban mu adwuma ye esi koso no ye moa saafo na enti manage na kwa mbafo dana of friendship na ye koye no wo so obete cabinet ombe dwere Nkoranza man ho ebinim be ya ahemfo ebinim be ye wo mo a wo mo nya ahemfo omunim wo mo onim dia ebetumi dia aboa biti se papa ya misaba wa born dem national best farmer owura Benekop why na appreciate papa no apart from say oje award no indi ye betena se na sebe mpanifo manum a papa no de nim de nyina akọ asamado ana ene ya ote asi ene wo se yenya ne so mfaso sebe mpreduasa ye ma no nwunwie ne yakogina na yi ase akọbọ na bodin ote ase nei de na ye afiri mu se Nkoranza ye se Nkoranza ye babia ye yekua kese 90.7 papa da kire ye sampa Nkoranza ye babia ye yekua kese because we rise ababe national best farmer ono na chi no de na ye ana ono abe best farmer nti eno ana no ye wie end of story e wo say ye toa so ye pebi kan ho ye best farmers no bebre e kan ho e ba no ye business mu a ye wo business tycoon te say ye wura abiam ye be mana wu ansa impo ye wura abiam ankasa kura as onipa as individual as content kro no Nkoranza fo ye nyusu ni ye ye nyusu ni ye oba ne nchen a ye be ko na maji 200 series maji 300 series maji 500 series no eno no hia ye sene ne ya kwan ya ye betinde papa danso abiam afaso na wabiebie nyuma na waye niema bia champion ne saade wei ti se de nana kwa mbafo kan ye enu nso betime we unsa na Mr. Bawa ka se dano kra so kan se nana kwa mbafo I will draw from Council of State election mu a president wa appointment appointment no ye penipa bi no no ndwen ko ho na se Lordina na nana no betutu o mo ntoma agu o mo efon so na o mo kɔ no kokora rufia because me ye sure say Nkoranza ahemfo friend nana Lordina say ye ba won chen mo tutu o ntoma agu so kaka che ne say yaye o mato bunu isidie na wi na o mato de eto o regency na wi na ka appointment yesrew fara na shem ana yana nampo na Mr. Bawa kan Benekop fa ni shema menye so say appointment so 11 appointment o mampani be ya kan ni ayato no nti no emuwa eye possible say ye betumi enya
ye nim ni anananom ye behind the scenes there but I think say nkanana kwamba for ba council of state mo this time nke beboa no oya branch say dia dan me kan ye no oya young onim de bibia wonafa say obetuma ye daache wonanim but who knows ebia na ban obeba da foforo bi no na wunya and last one answer na mekwa ma brother Philip abamu no me sign kan afide we also say council of state abato no say wo peu say wo mpeu wo mo e be yi wo nyina ya NDC fo eno na mi bisa misamawa no say NDC ba chinchina say o mpeso mo ya no mo nkrofo NDC fo nko MPP kwa na tia konwa sa na ya na nkrofo na ne abato no mfa so be no you see ahanu na edru ba bia na ye constitution no dada ye no me feel say council of state elections district assembly elections MCE for abato no yenya no partisan NDC MPP yeva politics in wuram because krata so no yesi yenye partisan enso no operation no eye partisan na menumi no ntia na yaw na pemampem UNESCO mu ebede na mabonten say president say na yejima ni betumi na ya adwuma if you say eno no me no wo ya adwen if you say council of state no wo mo adwuma ye advisory na say ko ba sa de a na ye pe party fo nko a sa MPP ti so ye pe MPP fo nko a no makoto mampanefo de a ene say asema on beka che mampane be ye sama sa nko a o eno ti no man ne ti sa de ayete yi eno ti no man ye duru ba bia ye duru if you say wo ye den a ebe ye din ebi asipende te say Togba afede de president Kufuor de tia konwa so na Togba afede some way somehow iti mensa a known NDC where the minister nyina ambo hekrebe mu miere ne fa eye party no tia konwa so no ne nkrofo yes kumasi di ayene omo ye sort ne hu say ya hu say we are we na no meto man for storming ho gigi na ya san koto na meto man for no so mo mfiri ba bi o ye party for na be order say monko ya de we monko ye we nti no o man ye dada ye ho council of state no de me feel say o ba be to me for president Mahama de botaye bi na be gina say ento aba ma no me ba me we MPP for say ontumi nyenti mamonto abama no Ghana force say eno na yepe ndi yeso yebeto abama na yato abama no ndi one na ye MPP ni a na wo ni vision enyepe na eno nti na wo ka se ma Ghana for nto abama no se wo kwa kotunufo on what wo the MPP vision ene ekotunufo anase ono ni vision a wodi bebu man no ehon afutuo because I council state afutuo no enye se ene wadidi wachina wa yesei tua oba school fee enye sa afutuo no bi eye ne manifesto ho afutuo programs policies a obeye no ehon afutuo no yede ma no ehon direction yede ma no in this a won share ni vision a obeko hode ba slot na yede ama no wo akọ ba obeye wakọ ehokra no se bia mo ye bibi ne se ano no nko benkroma ate so mto aba ye to aba until at the end of the day okona obeko no enshada mfa sika na beko akọje edi ne kwa but enshada mfa so bia manti for me dodo na ebeko do de NDC for MPP na tia konwa so sa na beye because o track a omomodi council of state na kakra bi na hu se omofiri abonten omo nyina dodo na aben aban no okay bro yes nana aha nkwa na emene na nya adwene ewo ye nana no politics no let's play the hypocritical role do time bi do time na ye de ya ba ko piem a wo piem ono de o ka asem a wo sebe moni mu a wa adwene a no matter be ofiri ba bi o de ade to on ma wa adwene ultimate say wa amase wo ba bese ya de Togo ya fede onim so no ohwe ne niam bebre ya no ne MPP fo niam bebre ne nche danko but okowura mu niam bi pie ma ye hu so okay o set example bi ma say example ne obi ya hu ana na ni age nti ya dia ya ye komo no ba bia o kwada partisan underground partisan eni wo ho but the dia ye ko no se ye mie sa kwan so be kakra no so nipa bi mpe sai na so kokowura okra na dwuma na hwe ya ne ya me ye hu be sideline nipa bebre
asidely bebre ba dia de ba ku wuram kakra eye oko other African countries na independent bebre aba ba wuram o abenye yayi boni no party wo so de omo ye nenye yo te no oba ya pa oba benyaye nti de ya say you know ebe wo ho president obu okra na onye NDC ni o na dan for pie president the president hwe na obu ko president ba yagim man hero no na sem o ka kire hu se to na dwenim ena man yes no papa we say mo de ne ba ebitin ne bu mam na yi because e bi kura na na do ko one ne kasa ya o moteye na de na na ka me ne ye politically exposed people shouldn't venture into this. Why only so politically exposed? Imagine will be a way na na Nkoranza body. The reason you're more resistant na so you're politically exposed. Tintina ko boy with them. Why are you doing that? No. Na no to sere bo ko obi go see ne kwan. Obi an see ne kwan yan kono ntokwa. Ndi wo de na wo kwane je so you're politically exposed. Man, don't behave like an ostrich. Na me kura ka me. Oh, but say still wako. Na manfo so omo na omo pena. Oh no, pen any ekoto aba yesi ya was lose. Some so first one. David, first one no dey. No crane. Ona na every ne. And now NDC metro men for be estor me ho eko una be precious no pay you. It's part of the politics. And tell me how we use the word politically as women can so be inclined. You only be your business anti region say it is like obi e ba be pay ya ubonwu say we dey oye because go NPP no I presenters and this is back no me bold enough so meti agina ma bibi o get obo ko ye NDC ni strong and so because of said ye hosting TNT no or any ye no say underground obe ya no atwe no akwa in the politics ndina na nka say bodun say why say ma obi a oni NDC na na ka bu ko ni NDC ayi ne nko no ntumi nko bi but if you know you are politically exposed who will be say so very careful because they will use politics against you but obi o hono ma onye politically exposed o kana semo a me say ote kokos o pem so no kwase wa conducting hu yie pa because obi a everybody na say ko president mama ko ka chen say why have you run away from me I didn't think I was journey free musa that can nyan to aba no I want number senka musa nka da bia nka oba na o ye ya ohun say ye obetia biwe enso ye ka say so to aba ye gogoto oto no obi say what ya say ntino ye ka say enu ntina wo to anamo no wa otutu anamo yie no nti now no say the city ya no say obi o hono ma say nana ayi agima hene ona agima hene ma na ko so kwa ye polita na ka bi ne nsem say na aba yi a e say so ye but president here was say I like this person ebia say nana Nkoranza hene so no say nka bia wan twe ne ho no ko ye so a ebi kura nka by consideration ya be ye na me man fa no kura nto nchen na me mra we so na ayi Adwumawura now what you see na Nkoranza no kwasime mu ni say leadership people omo hihye baby ebetini mfaso aba no I see is a greed area omo because one advantages are mfaso Nkoranza wo no techiman sometimes kwa ye omo nyi sa let's yen hwe we say Madam Lordina aba ye president first lady of the nation techiman nobody ne firu akwa first lady yendru ho bi the last time I go closer honorable leader of Oswaja ne papa obey regional minister obey minister working housing and oba closer dia kan nyina omo ko nyina wo ko parliament on go ye ndo omo omo ya no masin aba the last time we say nipa 2 ne nya omo a omo ben pa Martin Ejemensa Kosa honorable and okoye deputy minister then substantive minister how many months and so hwade ye tetima no opushi ya de kodu ye then we came to right now honorable leaders of Sojari our trade agribusiness and industries so what you see nti but ha ye wo Mr. Abiam danso and now o make but nipa ne be kose na na kan ye no 100% all kwaje lalamia won lalamia tafre ne ye ne de right now Nkoranza people need sacrifice ye po bi obetini one say no menya bibio menya bibio wo de for kronum pun 20 because ye ka training college na ba ha say ya o aveti ne ma bibira kola bi o class a mahan man ka school kran ko ndimi nkobi but e ba say na burning no oh your portfolio bi kura obetimi akono akwaye into greed sebio greed one our bank corridors of power any greed in free omo I've seen that with them enti amase obi baba ya de kro no be gino ano ho no wadi no any the chance say e be bad down na me ye ne me nya hwe who told you bibi nya bibi enti amo o say na twisama ye kan nyina yes somebody is at the door taking something at the disadvantage of the people bibi ani ho
say kanananom nyina ka bom say de omonana atu anamo no so motanchi ade we be breaking a simple kra enti be di Adwumawura de make can say de mahun say one somebody e wo se obi enya sacrifice we can say otu no ho che tu ho ache say menya bibio menya bibio wo hwe benokop or something also we kro no you very can say be bi so what you say into on person no be say niam bebrebe unless he is called to do when you be hura ko James say banyan no akonya position kakraka ne dia ne se wo jiska no eno ano no senior makwan obi aba Adwumawura betia ye Adwumawura say Adwumawura empana say no open girlfriend crowd ya what kind of is that now we are saying nyina na sebe pompo bonisi kuro no ma otimu biu because wo nana no oba eni ade obe sa block wo mo nti one thing say atuhu ache ma won na wanya kwa hyehyɛ baabi ma because nana ka asɛm ni nyina ka bia na me ma mensa so ka ya mo say ye hu se de be se yusu wo mo they are closer and closer on mighty people I'm telling you closer omo ye nipa omo bend corridors of power closer to wealth techiman when I'm coming to techiman or gurus but gurus mostly they are more inside and they have the connection the bankrupt look at Madam Harriet baby okoko say so close mama na no say no she was the prime minister of Ghana sama me no uni sa na nya chief of staff keke okuta tumi ankasa ena no say nchen ena o ye hu ni use obeko ho na akwaje kakra nze no hospital what is that na so you be see hospital no kama o hanama because why you radio once was your signal bodomo no akosi ayi na osi bi wo esa ongosi ba ko ho and wasi ba ko wa mamo signal no but omu hunu ne dia so ba kwa kwaje even we papa MP no position dia ma na nya position ya yi o ya enya nam wo ho e makuru ne pa so because special initiative e open e betimi akoba bia nti at the end of the day they make nyina na say one we a leader what me on say me journalism I'm very flexible here me may nyina say emfam puntu ma I don't care say na nabodu yam go see ne kwan ya de empunto be da bra santamai we council of state your member kra na empunto be say emfam puntu ma we nyina we nonsense ehunhia ye de na di mpunto de say so we leader we your hene we obi a we say mpunto be na na kan say bi lasting legacy be na me dija say that me ni ho no mo a me nana this e de na ye de be kai me ye beka wo bone kwan so anase beka wo papa kwan so enti aso wo decide to two vision yo mumiensa yo vision bo inborn oba yo nim de oso ye unse na na ba no ha so wo ye ne bi e woni mu dada e bi oso ye huni aye wonam nyina wo kwa akra wo kokumase mu ya de we de kama pa wo wete di bia ba anase wo be consult wo na wadika wa ye sa na ye mani bi eye miensa so nya brebia na wo so no so nya bibi meti wi se time wana otunfo oba ye nanka ni so ade hunu de pa nanka be ya agrek no you know about go if I'm yeah and for the empe school na that the voice ko kan say kim be ya sem and the be enya ngumasu hence otunfo education ayi nto mo tena se the council no do ko so mu ya me se ko asantma council me ko other be jurisdiction mu di asem na ahemfo no ma ideas that's why you know say omu nimbi omoka that is why any person hini bianka e be school kakra ye won ko school susu ani nimdi o won ye highness na nke mfa nyadwuma na ne mantim go ti dia make kire mpanim fo say me sram ani di ma no pai I don't mean to disrespect me say me bu obi anim ti abade kan say ye niema niema bu so school na say wo do the this KS ni ade e ba nyina enya aduane na ye yi o etwe amanfo ba so obi kura ba no say KS no wo ba opa bo say wow so me yaka shiwa ene ma me bi company no asa na eba training college nipa na ba training college wo ha no obeye minister na okon wo kra amros I want to Nkoranza training college wow na nanu ya mo to no mo so what you say oba university wo ha to wo ko ha wo mra say ba bia be didi ye no boane enye ho yie nti yam ni developmental oriented ne ma politics no emra fem go say di politics na chi me wo ye politics na fam funtu ma I don't support you me view men kan wasem so amba me bon fe ene ma kan jamboa because o V8 ne ba cho Mr. Boateng wuti V8 mbi boso so allowance no o mo allowance o mo ko uji bia na wo de nse be ye kwan a wo be fa so hospital ne available se wo kwan fa kwan so kwan na ma me fa so na ne ho to na
Bosome so a onko to amene man jonku anya ne ya na abeje huska enti si ya dwina mesrem oni diem mumie ma mpunto hia ne amfa ye ego no ene de ebedi no mrafam de enti a owura abia me ntimi yusu no nyina ya atafra didie hwe mpunto mi ko kuma se me hu Nick Petroleum me hu ho me hu hotels okọ ayi other areas oda okọ other areas a wa ye niam bebre o de enti na sa niam na oni bi wa ha why crowd o de se ne sa mana ye because obia ye ya opese odidi obia ye opese odidi na wo yes wo di nkosu ya no nkokọ ma no nkokọ na wo yo mo na yes that's how it is enti dia make cho man opese yes sire mo ni die mu a na na aka ni nyina se yensua how to use our people. Okay, Papa Benako Elkan or ha. Can't we harness anything? Say bibi no kula create something. Why are you be for agriculture? The man is not just agriculturist. He's an experienced. Why you know nations? I've read about him. I've really researched about him. Why you know nations? I cannot at the third party boom. Our enormous experience. I bet you tap it in. So how are we going to do it? He said in anaka say what cabinet correct. Want it. Now we insist more man abamu o insist said there be at least anye bia that ye boni dia ye money din say na na ba ye we ye fra be notable achievement Adea ye de ensa so baako mienu miensa ye betimi dia connect ese wo ye bibia unya sa ade no said na ka na pa ne so oni sika ye nka na ye ni ade yes sika is not only about cash. Sena na owo ahine bahai wa advocate ya na se school atimi abaha no the biggest legacy ya e prebi be free ni party to bia one be free na be lecture mu sika be lecture mo because president oteso no na the richest person in Ghana but this say politics no wa kwadiri mu na otinya konkan ti no o kasa wo ye sika ni o wo ye hia ni o ubetie no nti dia make nyina say yes sro mani diem say yema atuhu ache enya dwuma ka che so me ye nana me ya brante me ya babawa me boa am ye di school abaha se minyamfa suo me nyamfa suo meye na krono tumpon a man Kenya ba kronum eni die ne mabu ba kronum ma ni die ba ko ma ni tie me hu youth ni bebre sometimes the reason they behave the way they behave say oni bibi a wo hwe se ka school bi wo ha and out of the school na manfo kokko ye niam akese a enka sebe odura na dwanye bia ba bi no ba kotara because one sister no one ni let ya wotinya kwakwakoye lecturer kwakwakoye lawyer onim no ha se ya eboa no man in Kenya enti mesrema ni die mu a yema saade ne ehia na development yenyi grid free ho you say dey use mate yenko ahoma no so nkodi nkomo ne prof insia jaban look at this man Nra na Haruna Idisu education minister say enei PTA yesande aba nti online so yenko na nkodi nkomo say say ehia abandada no PTA na say gua no yenhunu faso na ewu mu ne ade prof yemwache anope ba Sompa 90.7 so Sompa FM na Joso apom tiseng na me adom na wonso Boko yo prof isebe kai kakra abandada etwemu no na PTA na am say ko forma na say gukura ne sa ne ente hu ne ade na enra na Haruna Idisu education minister emprempren ode atodwa say sa PTA no a egu ye kura no ene de on person on sande ba prof yes ensamra mini amida say eye pa say ba PTA for no emprempren ken ina no now o play very good role omo asebi libre ebua ma school team also especially when Nkoranza no omo ebua kwan libre so say be a school be who here no say school adan aban lisika senti wonti me sisi na omo no ya PTA for no omo timi keka omo sa no enye sika edeboa MS school human no a ewo sabi Nkoranza no etimi koso enti PTA ni de hu hia pa ndi wo mo de ba me gense me ne wo mo ya adwen na yenhwe abandada no wonim de odi jaso ana se emfanhye no yenhwe ho so well wonim se aban no ya na ho di sakakra wo school system no
eduru baabi a na sika no a ewo se ekọ na yedisi adan yede tonkrata ama nkwara no sua de etichafo okra baabi a omkwa a wombetre nyina no ya na asudie kese ema aba no a nsa intime enkata wenu nyina so enti se yenya PTA no PTA no ene boa baabi wo ho no mo a Adea school no kwa ahohiahia bi mu a PTA no timi boa ema teacher ni kura na omunya bi omutimi boa ma ye teacher ebe school no PTA no omoya niama bebre na omo ho mfa so pa ma schools no enti sa ban no ye esisudu ya say o di PTA no sign ba emi say beboa ama ba bia etostiri e schools no me especially kura se no omo subetimi aboa ama sa gap no a e wo ho no ye baba abesere again PTA for no so mpempi no omo ne nkura no kita hudie kosoro enti se PTA no ha omo etimi ema nkura no adisua no etimi kosoro maye sense ya se PTA no enye school mu no Prof yanhwe Mahama ban baye education na no yete say training college allowance obeyi ene nursing yete ene ade a MPP ya wota aka review especially free senior high mampeni dada John Dramani Mama oye campaign o kan review what is a review ya baso ne niam bi nsisan ya ba free senior high mo a woni beje review ne de senior da bia ya kan o achekura nke wo se by now ya ye dada if say free senior school no accept by no ache na o ye adwuma bia e wo se drum bia ugina ho se e koyi ana se enkoyi na ehu se sinto bebre e wo free senior high school no na sinto no eno na nke aban se wasisibia na nke one amanfo adi kitaso nkita ho ma ye nsaboso. You have no call credits in your MTN. Okay, yeah, say betimi assign akọ prof nchen mu a na afi ya behwe de twa to education forum say enchekra mo ahyase ya mo bedi dwuma na ye bisa ne say no so de ne de na se omo dwen ho a ebeboa ye na education nti ye try say betimi anya prof bim na san to aso nana yes sir ye guso ne prof di but am say ye line no adinti ye guso hwese be ye didi nkomo no a nipa ba ko a ono so oye Nkoranza de hye owo Nkoranza asase so a sebe manachesum na so ni kwansa ye maneko na dwene aboma e wo se ye nyamfa so bebre efiri mu e wo se nipa tete se ono no ye boa omo nyina no na fei ye de omo nimdie no e kyekere Nkoranza man ye kyekere bi ka ho e man Nkoranza be ye kakraka pa e wo se ye Nkoranza a service town ye ka se baabi ye service town wa baabi a ye wo school wo ho nipa bebre gitwi na ye ko school wo ho ye wo hospital bi wo ho bi a specialized hospital ndina nipa bebre obi firi Accra na wo ba hospital e wo Nkoranza ha market de mempesa me de yadwen beko because looking at teach my market no the way it is positioned no enkura atwa ho ahia nyina no so wo pesa also o position wo ho with true marketer wo beka echi ana wo bebre because teach my already o mama gabo no nti e wo say yenso ye eniema fofora ebetimi ama bebeko Nkoranza ye won sase kua ye hunim de wo ha ye betimi asisi research centers agriculture research centers e wo Nkoranza ha nkrofo be free Nyankpala nkrofo be free Accra nkrofo be free Takoradi aba adesua e wo ha enom se be ya e be boa enema ben na Nkoranza ye wo bi chen obia e wo Ghana ha ye wo bi chen obia e wo Bono hanom ye wo bi chen obia e wo eye yasetna emu se ye hunu sa na ema no na yetumi identify sa na ema no a
ene ne bema ye hunu anamon a ewo se yetuo na yede yensa beka vision de obi bese vision de wontumi achieve vision enwie vision nyaade a ye achieve wie na mom ye mission no ebetumi ama ye duru ye vision no ho baabi a ye pese ye duru a ebetumi akọ ye nim enti no enniema bebre ewo honom a nana kwambafo ne natena nkonwa ene the advantage of media na say adults on Nkoranza ha no ye betumi support wo mo ye betumi offer airtime for education and then with the advent of social media ye betumi create handles binuma ni nyina no Nkoranza for ma ete akwantuom omo tete aburochire omu a ye do omo ba ha na ya besie wo omo but omo contribution to Nkoranza ye de wo hen e was omo ni ha ba ye betin do omo aba abeka ho ye ko management omo betimi akobi enso omo ni ha ni nyina no ye how we think, how we plan, how we strategize. Yes, anima we are. You bet to me akoyenim. Nkoranza, we are not bad. We are not bad because niema bebre ewo ho ye advantages bebra. Professor Insia Jabana no kasa sisi. So no ye rector. Sunyane Technical University. Yeah. You see, look at Sheba bi ofiri busuya. So wono no tenase na waka bia baby o sha ase e di kopim baby oduru ye na wo ya abemu a na wo te sa asem na wo ebe kenyan wo ebe hye nkura ne se e wo sa wo so utumi ye bi enti no politics NDC MPP de enye no na ye hia se yo kwan ben eno no eye purpose vehicle ye nam wo mo so e ne kopen ye hia NDC na aba ye ni problem, we don't care. NDC aba no kwan be na betima fa NDC so na ye nya ne ayepe nana maybe me na me suggest be say kebetima bibi is a homecoming. Sure. Oh, one of the strategies. Yes. In fact, homecoming festival. I tell you. Nya na me kwa Nanui nana doma hene oye bi am say oye kamera sa fi bia oye ne ye de ne si ade we so say ya de be ye ni yes nkro bebre abonchefo o mbeba na ye kan kwan ye be fa so no the approach and said Nkoranza Traditional Council and I said Nkoranza mine and am de si o say ye homecoming abrochire tokro bi mo bia hye bia obe na so de contribution ye kokro de say that town don't run quanta yes omo development nyina ye omo aban de ba ko ye school no MPB I want to say this in Bushua dia bibia ye omo community center omo say ye omo abrochirefo ni no omo bodwa sa no mo de aboa na sebe you don't run quanta ene Nkoranza wa say this dia no matia ya how much more ye until I believe na no na ask God ye di nkomo no woka Nkoranza for ma etia kwantuom say yase ye the pen ni paper to so na yasese a wo mo dɔso papa ye beno krapa na saafo no nyina no say yase ye twe wo mo de aba bewura Nkoranza mpuntuo mu a kuro no ebekɔ nanim sesi a na ye na ye wo fie nso no na ye de county honestly speaking okay Nkoranza adwumawura mi twana na no he ewiase ohun adwumawura o say be o moka na de na kakra meka che na no pe say de o ya de na aka say o ye ni ya huni say unya adekasi bia ebe bibia dina say kira adwuma no say amafo do mo V8 mo beto bi ba kwa wie na adwene ba say what ente o say kira for de be nyese bia sika no ene ntimi nya yo ba adwuma ne ye no o ka say obedi discourse ya de o sa wo ye pa ma mpuntu ba no ntimi nye nti de ye kan say so wo ye so be sa ne ma wo ya it will not be physical cash, it will be connections and na sebe you nana ne na no otokoko so o ye ne party ba ko bi o mo ye gathering no se no tene nchen o ka ya no tene nchen pa sa de ni nyina de me kan se sebe you e wo mu se connection ne ye ba anya connection di mpuntu ene be ba anya bia no ye se aboa no pe kokwa ye nti no de nti ti aja se odunfo ye na propro wa ni bi so ye so wa propro aja o maye o mo yi kakra kai ni esu ye nye de kakra se ehun sa kakra kakra tu gba de papa maba o ukuro aja o de kakra bia na na so nya fa fun no ye ko ba bi kakra bia
bibia ope bia won sa be kan ti me begin say let's use this opportunity no na yemfa let's use this opportunity na yemfa entwem puntuo ene nkoso mmereko na kuru nye fe na ugina kuru na efa wo kura wakoma kura to yem wo ba woni je wo ye bibia ha na betimi boa ma na metimi koso so me de kakra meka okay mate yemfa no si ona fe yemhwe OSP ene ken of rata ehun sensem na egusua pende enya sem ketwa nana yes sir yes say the OSP enya wenya declare unse in the press conference or any fiada no or declare no say or ye wanted fugitive or we ye no wako a step further we 200 among okay say there practically we declare no wanted what publishing system is for OSP publication to so why then we declare no say or ye wanted publication why ye one hono I suppose say ye hiano dead or alive. So woo so tiasio ye hiano OSP hiano say e kire say abrochire ho ba bia wo no obi akura wo bronyini bia akura hia na wahunu sa publication na obehun so ye criminal into obetuma report am ya chen say nipa suma say oye wanted e wo Ghana na mahuno intino police monye dem more assistant this awhwe na yi na ene na ode atoso no we official declaration OSP aye efa yura ken ofori ataw na me pesa me kan kakra na sedia wasi ayade no wa nani abere nti ohwe atifina we wo OSP omo if you like a letterhead eso and I indicate say we wanted nipa na oye wanted ni din Kenneth Nana Yaw Ofori Ata and I order mfoni ato ha and I want a description what church said wote ni date of birth 7th November 1958 ni age 68 years or your bema or nipa nani 66 sorry 66 nani kosua no kura color black Sompa FM ni tinwi no black ena niema bia se bia owo ahyensude bi oni binti non applicable oye nipa ne color no or brown skin ena possible locations OSP so susu say o she either America and now she UK enti wa publicizing now by reason no this suspect is wanted to answer charges in respect of several cases including strategic mobilization GRA contract, termination of ECG BXA contract, national cathedral payment, ambulance procurement contract, refund account, tax refund account utilization. Nientia we declare wanted no no. Ena watro say anyone with information on the whereabouts of this individual should alert the office by calling or sending a WhatsApp message to or the number no atwaso ewo ho intino serious now by this publication owura ken of Oriata or ye criminal obi ahia no ba bia obetima gina de we so ama ya che no dead or alive near the number office of the special prosecutor serious nana and it say OSP say nano apart from so declare so ye fugitive nrai be church fugitive no mo eno achie no say there were declare no wanted what the mra kwan so no say ya na ye declare obi wanted ne ho ne ma ye church nti say uhia no kora wonza wachire na nikala nyina nti say uhia obi na ose no kora ibetumi de na akọ lab akọye na ni test nyina hunu say eye ono ananye ono nti eye serious issue ena ode ato Ken Ofori ata eso nti we are hoping and waiting to see basa na initially no letter na ochore de koma what it be a coma chief of staff current one then the former
or say oko ayarhwe United States. Yes. But we no minim say bia OSP no adwene say bia wadwane afiri oko UK na because location no I'm say wama UK and then UK and US. On say the whole thing no. Na OSP kisi ajaben no papa yi adan won any OSP ama ade na ye aye tu ayi kakra wama ade na ye wonwran kakra because na sebio into obi yare na wacho letter brew se wokwa yarhwe a OSP argument na say Bonia ye shene say o meyi no ho no wa sheda say o yare no wo ena sese no ye ntinka say wadi sa boni no Bonia ye susuo say asie na ye hia say obeba be kire nea onim ewo ho no OSP kire say boni no so to the stand say Ken Oforiata ono ntumi dictate pace ontumi kire da obeye available eno nti ena ama OSP say oh, you see that word and I say, me kwa yarehwe na minim da meba nti no eye indefinite. Eno na ama OSP SSAD or a wanted fugitive o dwane from arrest, o dwane from lawful prosecutions. Ena odi wenum nyina ba abetoto but let us wait and see. Basana na say wo yare kura no a se bi o ye chi obi kura kotumu a na odam kura no a na se oyare kra yetimi de ne ekọ hospital obi da prison kra no yetimi koyi no de ne ekọ hospital ndi se do okay what was that adwuma ade we no kra wo mu say partisan politics abewuram yeah NDC e de ne ho agim MPP de ne ho agim nti asem no ma yentumi enka no kra wa asem no e say o ka no kra wa asem no mu a is either say ugina NDC ana ugina MPP afa obia ni ho a o kan say owura Ken Oforiata say wadi oman sika ye manfa no hunkodi say oboa pa ma oman aboka onfa no hunkodi e wo say ye twe na so yes if you say adwuma be ye ma Ghana no na ye tua neka but ne ade na tie ne say emre say ni da ben na OSP hunu say National Cathedral yes Ken Oforiata atua sika bia eni kwanse otua da ben OSP hunu ye da ben OSP hunu ye he SML de eno kura mpo no akọ ama one of the cases Emma NDC for two na do dankwa kufu this or ye clearing agent no or the ma KPMG for kra mo hwehwem o mo hwehwem wie na o mo hu se ye tie sika bi no ma wo mo nyanya adwuma bia be asset me no and a president can say boni bi ansi ye nti no ene nyina beda nti se ne boni bi asi ewo mu na ye pesa ye hwa ye to aba 7 December nti ye to aba na NDC we na MPP lusu ye automatic na kire se by 7th January no any PP for amamu abaye ye still na OSP okrom ha Ken Oforiata to kwan 2nd January na OSP okrom ha 24th January and OSP would let a quarter Ken Oforiata chi e woni fie sabre na wono wasre kwan na wokono what work on wonu enti na NDC na MPP a o maji asem we aboso enti no o kan asem no mu nnokore kora se adwene no bia ni ho a o tie nnokore wa asem no mu no se o NDC ni a o tie ne ye ne de ewo NDC for edin mu o MPP ni a o tie ne ye ne de ewo MPP for edin emu eno na ama asem no aye nwonwran na asem we nyesa se Ken Oforiata di bone a ye betima track no se OSP susu se time ni ho e wo so ye na adwuma ntentem no prosecute ne ntem a fine owura Mahama case no airback scandal no baaye no ninua Mahama na no wa buruchire no OSP amfra na ma ha o OSP ko ne ho wa buruchire ne ko ye investigation no e no ba be clear ne se onim ho bibia enti se we owura Ken Oforiata se ko hospital the first question to ask and I say hospital ben na wokro can you take a beer
beye na yenye arrangement with the hospital no yema ye private ward be na ye no nko antena mu for bia be 1 hour 2 hours na ye questions bia ye person ye bisa no ye misao munya sa preliminary information no na mwache no sa mo beche na mwache no moche no wia na mama obia bail no because of that hospital no no obia bail no obi bail no ewia then na mwaba then the prosecution no evidence gathering no na so ne ho to no a na mo de na ba ne ho anto no na se owu sabe kafra ne ho anto no na ye duru ba bia na ye hu mo ba na mo be ye mo hwehwe mu so based on no aka kire mo ene evidence amukita no se no so no ne ho so a na mo jai no na ye hu ne ye but ade we no ya mana ye MPP ni NDC ntino aye hwanyan ama je say o ka no kore e wa asem we mu kora ye be tag we ba bi unya tiefo wa asem no mu eno ne nyama ye kasabre sa na Ghana for Ghana NDC na MPP akoye wo se obia woye party woye MPP ni a opese o kama no woye NDC ni a opese o kama no nti sometimes ya man sentro for ye adwuma no eye den kakra because asem we se o kan no kore pa e wo mu a enuru bra e declare no one time enuru bra e declare no one time because se say kura mpo no wonya charge no hana problem no wo but obi am pese wotie wonya charge no say what the bonny we wa una me tell us oye nhwehwemu na pese oye na so meboa wo una na wontie nanum asem wontie nanum asem and based on what law and how they declare no but politics na awura mu nti no o kan no kore wa asem no mu a unya tiefo brawo embra wo slepia and how koye ya omunu de omoye omo the presidents yes ya na your man into utu anamu bia so ye de wo de we say se bi ba ni e ko declare obi ono so ya that party ni won de na akape and this for anyi bi sa na ye be enu nti na utu anamu na e so ye very sa da ma enzema hene no all point no wo digidi say wo set presidency bi o verse nko na enim ni onipa no bebre ya omutim beberu mu kura na omo ye party incline sympathizer kura na ehu no and they what my dear what why kurunani the be mo bia mount guard and you know say in Ashanti region NDC afen war building for na ho den ye dey e wo ho ahontini ma ni bi wo ho no we don't do these things and my social media push you what na ntuwani abre na waye to hear say obi akazo for yata me call no ka say wo SPW obemma fi o ma wunya ne ma fa nya adwuma na waje atum wa the horses on mass no nye the onte for all you know krampenim forces woni pe esua wasa oye dia wo tia na 90.7 FM so what you say to we kura be customer chiro bia e bia o reason tia wo gina say OSP no say bia ye man we ni kura and e bi ko we kura be pwa kura aplaw who said no say ye be block the wasa de be ya won come yenko pra no eno ano nti mate na magina so take decision no e bia no office kwa no you for reata na moment anya adwuma who told you nti no asa de no asa otinti basa na ade ne cloud de wadwene against the law nti ma won use merani bio na won use emotions nti ya meka emotional intelligence ayi adwuma na ne ye ka ware asem ne ade ne nyina emotional intelligence if you can control it don't go there because ade wa wote on wakoma timpagia sa be hu no kura no wa wi abayi no akodi kwasi asem but when emotional intelligence on you take time to get to the root time about taking decision will be no ka say na ade oyo ye wadwene ho ansa nyesa obeya say niema you are a lawyer you don't behave like this and more are you politicians push you cathedral there why you ho body pa pushing them we say yen them makofu yapa makofu ba okuje to a black honorable okwa vet who suitcase na kuta no chese de okola na yakodi holidays because they also could defend one yema bi ono no akagu amanfo so and we look at the tense they see here tense and you know afa ko do time no on say fifi kwete ebrebi o make statement bi okwa vet you say it's a political attack and one wo ye boko no swing here nti wan hwe ya be mo bia lead obe lead wo ya be hu no kure wo mu no so wodi nkwase asema mo ni abo nti de kan nyina ne say wo ye lawyer maintain your emotions and my emotions right they say MPP for mafia me nti me so me mafia I'm just like me pa cho examples na me I'm being broad in my discourse say on masane mo lead wo de on mamra na we emra
it can take you 100 years. You can't say bring you down, will bring you down. Lord, the old boy. Until now, but I fear by Sompa. And to this, I don't want that Aqua bonus. All because of say Ghana Hanu, Obia Muso, financial saying you can, you know, every on one headed. Ube como Becca say, you know, Ube is a sad and can name your one. Oh, until the air can you say, yes, sir. Medio be a disika, and now 4 months I come on women support on that. Name Mumpin for be at the end and one fan to one, it be frato. Now, one year fast was same way would be more. One number 20 baby, no, could differ. Cause 1 year fast. And I'm running say, oh, well, we am also a lawyer. I say, well, be at the I'm telling that the MPP can stand against him and he can't make any substance out of this because you need the evidence. Some of the evidence, if you don't get all the other way, you take it to the appropriate courts for prosecution. Until where we and as I said, what the court no cry. Even court crying didn't issue order say at this point because this is a full process. Go through baby and say no. Baby, no. Mamma 90.7. Of course, I present a mass local say. Oh, baby, I caught you do your son will declare the also. Or could do the zenith. At the end of the year, you know, says no. Mommy said, Mamu, and I ain't say to a bar. At the end of the dance, over Pem, no, your bagana, your best eye, because you're weird. Yes, or Babe, Jinam Marano so over 10, yes, or bois. 82. Nana, yes, share the amount for because of politics. Yeah, very, very careful. Very careful. Don't let us shield anybody because of politics. Na abuano woman and namwe that when ya namno wo no bet worry that's it. All right, nana afa yemfa ECG sisi nsema bobo banya agro yese omakra niema bi efiri aburuchire ebeduru ye no necessary omuyi omanyi time no so broso amaye ocean ema obi koto wie suso a yese omasan fa chire akoto bujina pose oseti committee no ma yehwehwemu yi pa afa sa ensem ye hu isi Ghana enema we na me ba ma me mfa ntudwa se enra Nkoranza water supply system manager ba ha o se machines na omakra free Kumasi no ababedu nti obesreti fo so omo ko akoye adwuma no nti imfiri sabire ko boba etu de no ma wie nsuo ebetimi aba okay yeda na se niema we bi ene wo se OSP o ma na ni bere ewo ho na ECG niema akoso ewo ho no senka ye school mu a kese ye de o mu nyina to tables na yitwe o machi ma fi se enema na akoso wo ECG no time bufu se wo ye Ghana ni they exploiting us. What I say emma ye na ye to aba na ye to aba wie ma opanyini bi na oba na ya bebubu nipa binum di ama o madwuma eye insult na esi wo ECG na ya atem de die de ma ye Ghana fo aye to aba na ba to ma fa bin ka de wo say ECG me bre o Ghana a che bia siko meje je woni ade ade obi okwa onyesu o meju siko wie susu asan asa eduka da da bi da she we yo makra niema aha wo de system da se fa we to so maye makra niema a mo de ba be ye modwuma makra niema no $500,000 anope na me check it me Google ya na eyi we maye $5,000 niema na makra the fan said dollar na ye 15 cedis ye fan sa na chere say e be translate to 7,736,773 Ghana cedis 90.7 FM. What you say we new Ghana cedi o to the cost is sigada der mu a and I'm 70 something billion ho baby na brother makra niema na ba abedu port no mo anko yi niema no ena matena wa matime awe mo time we mo amontima yi niema no saade a ye be auction ye be boni donkome ena mo bon niema no donkome $500,000 niema o $500,000 $500,000 niema na mo kwa bon auction akoje 100,000 Ghana cedis mo bon auction edon 100,000 Ghana cedis we ya nipa na oto ye no na yisi esi akura ye ka say containers ahodo pa esum port a eye VR ECG for niema no
ɔsɛ import a ɛyɛ VR ECG for nneɛma no ɔsɛ strategy ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo na ɔmo akra nneɛma bi kura nneɛma no yɛmfa nyɛ hwee na ɔmo akra sɛ ɛbɛyɛ obi benya no kofi o obi benya sika bi adi wɔ mu nti no na ɔmo akra nneɛma no nneɛma no ba ɔmo nkoyi na aka port hɔ nipa na ɔsɛ onya ne share ne percentage ndi wanya awie ti ɛwɔ hɔ auction no ma auction time na so abro so nti no nneɛma no kra ba ya ntimi ankoyi nti no ɔyɛ ya na obi afa akira akɔtɔ no fofofo ɔtɔ no fofofo a na ECG fo akɔ nipa kro hɔ akɔtɔ na boden Ghana din mu strategy a ɔmode te ɛhɔ no nti we ya asɛm a in fact ama minister ni abere pa sɛ ɔbɛyɛ den ɔbɛhwehwem nɔkorɛ sɛ ɔmampani mahama nneɛma bi tete sei na ora nkɔ hɔ ana we no de ora anya nkɔ hɔ we no de ora o sɛ ni that day me ka kyerɛ sɛ ora ne de yɛ prepreja kwa ɛnhyɛ da ora adwuma no nhyɛ da mfa ma yɛnhwɛ ya ora no bɛba bɛkata nneɛma bi no look at we ora nhunu we is serious nti wahu wɔn boa pa yɛ cartel yɛ kɔkra nneɛma no a na yɛahyɛ da bɛbɔ wa ma ne Kwame yɛde nneɛma bi aba yɛnyi yɛbɛbɔ no donko bi sɛ kɔtɔ utɔ wie a yɛde ɔma ne sika bɛba bɛtɔ na abɔden wɔ wo nsam yɛbɛba bɛtɔ no wo abɔden wɔ wo nsam yɛkya yɛwie a wo hyɛ wom yɛhyɛ wom ɛyɛ cartel ɛna ɔmo de bɔ ɔman no korɔ no nea ɔmo te ho a ɔmo yɛ no nti minister sɛ ɔhwehwɛ saa adeɛ wei mu adeɛ wei nea mɛpɛ sɛ meka ne sɛ mesrɛ Ghanafoɔ yɛnyi president na Addo Dankwa Akufo-Addo mfirim yɛnyi MPP nsi nkyɛn ewom sɛ MPP abrɛ so ɛna saa nema wei kɔɔyɛ but nation nkurɔfoɔ nsa nipa a odi animu yɛ saa transaction wei yɛnhwehwɛ no yɛmmɔ ne din yɛmfa ɔno mmom ɛnyina mmara nim ɔmo wɔ hɔ but wɔn sɛ Ghana asɛm wei bɛba no yɛanyere yɛ ho a ɛbɛba bɛdane MPP NDC ɛnya dane MPP NDC pɛ mpanimfoɔ no afɔ ɔmo ho adi bibia mfiri mu mma sɛ da brada Philip woka no nti mesrɛ Ghanafoɔ sɛ asɛm wei yɛmfa MPP nto nkyɛn yɛmfa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nto nkyɛn because Nana Akufo-Addo anka nkyerɛ nipa korɔ sɛ mefa w'adwuma na kɔyɛ adeɛ wei nti yɛmfa no nto nkyɛn na mmom yɛmfa yɛni ɛnkɔ nipa na wayɛ adeɛ no so yɛmmisa ne nti a ɔyɛ saa yɛmfa ntoto mmara ho na sɛ yɛde to mmara ho na yɛhwɛ na sɛ mmara mu no odifo a yɛmfa na so twen ɛmfa ma no Kwame kakra mɛka ne yɛ media ne say me kra no committee na oten I don't want a committee ya I think say Enrochi yes ECG acting manager and they say omo yen intentem so omo yen intentem no omo de fa ba bia ho se ba bia be fa no enye se wo fe na ho papa cho bia ho tun se ora no me ka che na say ora no de almost here no ebe ye here na exam because you baby o na sa ade o ho a eyera baby wo ho no wo ye de eyera anu ti ne wo institutions on ye institutions no se ki ehu o mu use pa ho enkanya agudie kra enka o mu ye the best na so politics said na naka ko wura ade ma nipa na djuma ko so na fa no ho adi ntumi nya no ma fa mo ho adi eti we say no ban ko in such a way say enya ade e be die na be die kine o na te say again e ka susu e na abebo nti honestly o mine no yes ye ni say ya enya ne aye boa ye ho wodi we kwhye president Akufo-Addo wodi we kwhye president Mahama wodi kwhye president Kofo wodi kwhye president Atameze enye eye nipa no ayete o man mu no nipa no na o say de o mo ye say onim edi na o ya na politics ya na me mani nye sa partisan no wodi de o mo ye o ya na case ni ba no dibirika onima abugina po ne nua ba ko no na onim ne papa na okohye ne papa echi nti ekoye sa apa na fechere ye na beteki political kala nti ehu obi a ese owi mo sa chief directors hwan no MFofo ni ade omo na ese Ghana ha omo ko so problems and so ye na no akosa politics echi waseme kwa me financier awali na regu nti aba sa apa ye nye ne hwe na party ndi nanim akwaje da bia na omo ne ebo omo di na ono chi akire na oye ne obu otim ko tena ba bi utu na sekure ntu wo kana asem enka because o ye ya the obi ayi sa ayi microfinance ye gugu ye wa number one that proma de you know back on dairy DK what's o wie ya
okose nandom okoye ambusdari achi eno ano no so one nam ho ye nya ne hwe saa ne ma ni nyina na wo se individuals ni ye nyai ne ya hunu se because easy just make obi anya obi ade hia ko eze Adwumawura wo tie esi awunim wade ba kwa wo dwene ho pa light uwi ababa nsuo so apart from any other thing be there you are just familiar with that into here and so light ni atum ni ekosei say ye nyina niam aba begu on ma mo de ba ye adwuma no na mo de akwa ye yi wo ye wi o de egu on ma afi we ye wo ye ye waton yi wa wi kura go be kum na contract sa wo ma nipa ne asa oton ade kwa no ye scan ne bi say ekọ no ho uni na ma bie multiple account yes anete wo be sa ye ama scan na sa ono be contract okay me de ba mo dia Samsung 500 ayi me de ma mo 300 ayi ba say busu bi amu ye yi a me so mo 5% o be ya sa strike ya koti company e de ajeska ti da bia mu sa de na ekosoro na wo ba aban no so bo na aban de ne mo je na nso individual bi na mase but nana me problem they say on say sa de we ya aba public domain a obi ehun hey nana enkosi bebia adwuma sese de ese ekosi enkosi bebia sese e wo se ekosi sese ekosi nyenja me ka se me de na ka me asem ne say Ghana no obi fa isika ye moni din ya mfona ntum kura ye nje yade ye ma manfo hu se asumasi wei e no fae na sabi sene manum kura ne hu se ne papa ya boni din ye de na kogina court agisika ye se kura no enu kura ye nim guase a be ma afoforo ntimi nkoye bi nemi na shemi no e ma onkoye bi mu panana Sanya we dey say akoso. Ti say the brother free weekend. No dwana ekose baby. Dem yan say sika no kra yan sanje o. Bas ye Jessica na yan fa na ntum. Enti say dey o say ye chi ye sika. Na say Mahama President Mahama aka say ono de nyame ya adom no be president a. Baby a obi afa sika kwa hihye bia no oba obejaman. Enu nti anura na me ka kire say this 4 years ye de bedware ye kra. Ya di kare o man no ade fi bia gu o man no ya di mfie nan wei e dware o man Ghana ba bia sika bia kodi e wo so mampani gema yen owi a onye mmara binom ensisi niema bia no na ono de onya honko nchirima ebebo ni din aka asem mate braso chief imam ya si oba bedru de ne chief imam ebeto ankomo so na ya hwe PTA ne aban dada ni yifi ho sise aban ya wabai se ode eba na ya hwesa nkomo no Ghana de arehosem kwa niema wotia na oyem hye nkoa adwuma Alex or NIA also watch out oh yeah Geneso yeah dementia me so me tia NIA fo na ne senior Alex no bia also wotie pa no pe o say yeah hit papa ni enko so amum jasa ye nya betra nu obi anwadwini se etiri mu be dia de nda ne de be fa ho because sebe o ya nya aduane bi o na aduane wadi aye sei me ncha NIA boss no so ankaza wode me madam for na me refinity what the bright 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 amoko I mean chia so chief imam ababedu nti e mana kwa ba na yemi komo chief imam salam alaikum wa alaikum salam apomuti sen ye de nyame ase ya behwe PTA se be kaya abandada no se na ye hu PTA ni na ye no hu bibie wo ho bi ni ade no na afiro ti no kwa nso ya se na ekeko but aban ye oba o se oba be shemu kina na osan dia babem chief yese oyesan de bana de di kan me chia ya ti fo no ya fefo nyinara elebra ye dwa ba ku pe ya edwada ye be koma koton ye koma akoto eso twede aponya me se dia ode kwa akoton nyame me ntoma no na dia o koton so nyame ma ohunu nya wo pe papa ewum na wo nto nyame mo yi na ho ban no kwasem ni PTA na me ti se esen aba me gwen se e adepa na se yen ya wo fo na nkasa yenimu na yeni chefa bia wom yeni asem bia kafa ho se de o makoma o mu nti o mu ntete wo mu no ya teatena in fact ni ya yemfonso se nkwara no ko pick bibi ana o mo ko fa bibi
ana mo kofa amamre bi na ene yen yamamre enko na at long last no nkwara no bebe fie o ma chio no na sesa ntete na sunu afa wo mo na afa no mo de beto awofo so because by all means omo ko school no kokoko bi on bebe fie on bebe fie awie no afa no ma kofa suban bi aba ene yen awofo no enko na chese ese ye de si de ye kosoa de be de na Sompa empafinam ye de nkola na koma aban se won tete wo mo maye na yenya wo so mfaso na afede wo makofa de bi aba nka ye ni mu se na ekono an ke bi ye kan ho bibi nti PTA de eba ebeboa pa se abanda da no se wo hwe yi bi a na nsi se deals bi yetua asa na opese free senior high no totally free ayi enti sawofo no bemu a na akwete say free senior high no kra no na dwuma na ese eye no enye sa yentua ayi PTA dues yenye meeting na de ne say sawofo no bemu mbe interfere esa free senior high no eno ka ho na ma oye sa de oyi free ho no well on say free senior high no de aban no ye free senior high na nyono na ya afo ye no ya mai somro free senior high no ye na wo ya mai nanso so no say ade bi wo ye na collaboration bi amamu amaye nyina ya amfa bi amhwe amfa ne ma bi antutu ya one where na make na ade no beba alone last no na nkoye mfaso amaye free senior high in the perfect baby kra madam fu bi kan wo se kramo se nye free senior high pa nka meme ba be da ko school ko bi da because mpeni for na di kan ba ku kra nko bi ba we no boa ma wanya nkwada be mienu asesen akosigiri school jo no kan wo se da bi se nye sa adwumadi ya enka be jam nti na che se ya ade a ya de pa 90.7 FM ade pa bi aso ase me yeli kon sa ade bi ye free ni eja no sa na ye 5 gini bi a wo ho a no kwasem ni free no abesia ba ba ye ade so akase de amaye nti ye na ye free ni de amaye nti ye ai wo funu kom bia me nyini se ye be kwa koso aka san de amaye se free sini ha no ye mpa na ye pe nti se pede ne ye komu bia na se ye meetings bia na ye ne a teacher for no ne ide no school authorities no F5 gini bi said ya ade ne be gina yi amaya me hunu mfonso e wo ho because o jale sa na o se unkwa de wadwene ye wan hwa alon last no be kwa akohwe ase because enkofa mfa so pa bia emaye obi anim enkoje ho frisa akora no free school kura bae no ni ye bia na suba bi anase even kura no additional say the school no obi awie senior high no ukobisa no 1 2 3 kura nim de tiri kusi nti say parents no won bi dia do adwena no ofae no na aban no fa ne say enka nipa nye free ya me a me ba akọ school no mame ha me hu bibia obeye bibia mame sa no ye na dwen na nka free na ye free a me ate ye ho asese onse Ghana say especially na ya na can because of politics na that intino so o ye bibi na so ka say bia nipa bi mfa adwene bi mu a na ebia nipa no cry decide say okay because na aban aye say aduane no the time na e ba no eto de bia na ma ekomde nkora nti sa ne te de ye gigi bibi kakra ne ye mfa mpe aduane bi anase mpe sika bi ntonte aduru say aban aduane ne maya ye dia to aduane ma e baka say ne free as say kra ya ne to aduane ye nyina tie Sompa ntino o ye na o pese onti no nsam free hu kra na obi amfa anu no but o ye ne sa so a no kwasem ni ade no enkoyi mfa maye along last ne enwie pe mfa maye ntino ya ma parents ni bambi na ya tina ne adwin ne ma bi hu say okay kana ye na ne etu school fees ye na ne ye say and admission fee ne da me de kra da me free education ba me da me ka sen ka ban fa admission fee nko because I know na me da na ye problem ma me admission fee ni ya na no den o da nkola no ko school foforo me say me mam bienu eko at the same time na admission fee no afa de duru ba bi me se da bi ba kun break kakra na we no nko nduru be say form 2 ansana we no aba
so nti ni bi da me crowd me ka sen ka ban no fa admission fee nkwampo na no kwanko o fa enkepe so an ko ban sa ma fa school fees ni ne manyina nti se ye contribution kakra bi kra no ye de boa nkaye nso so no nipa ka sa na de nkra o ye say che kra say we kra mpo no amanfo ka o baye de no ko hin na o ko han dan ma na o be ko dan ya o be han emfa nkosia o meli nti obi ye bibi sa na sa kasa we nti ya no pese o ti niema nyina afi ho na ade ne ye firi bi ehun se problem bi anim obi ani asem bi aka but ekoba no sa so a ya na niema nkitinkiti bi no emwa nti bi de me fi se parents ne ba mu bia because parents ne ba bia at least ye be hunu ye nkwada no na mo ntuo bi because they say betumi aba say sa PTA ni wenti no obi akra nko school mo obi ba betumi akọ school no the whole term ni dem no see school mo da so but at least say parents no ho na o mo kwa o betumi hunu bibia ye be hunu so ade we dey yemfantoa ade we dey emfantoa ye nya ma teacher for nko adwene team say on be shem bia this say aban reforms bebre niema nkitikiti bi wa education no oba besesa no ne ade wo susu say especially ye senior high niema ben wo kra wadi nkan say nka admission no kra no na nke hia na nka ade aka na wo fo no mfa ene ade sa free senior high no wo susu say ye yibia film hen de na yin film de na yamfamra ne ade omanpani dada kan review on say wo hwe yamambuo Ghana ha to da bia ya na ye de education no ya amanyosem kakra we ba o se me ye me de fa we ba o se me de fa but ye hwem pa nka ngumasua de ne kuta mani nyina so what I say ntinka madam fu bi ne kan o say nka education nyama bi de say education health and a Greek ebenya nka nsese kamanyofo kura de omhururururu because eno ye ade a ehuhia pa wo man mu nti wo susu se free senior high si ye bia film de bia ka ho a nka ye nko ne sen no kwasem ni da brebi maka ho asempe se free education na ba ye no ache at least e ko 7 years think ye tena ho ase ahwe niema bia eko yie ni ne enko yie ne bibisa na nka ye amendments bia na say ye reforms bi wo ache kura so amanfo kasa wo ho nti kura na me ka say cashew say agree for ebam na omo behwe ade na maye because ye akuafo ndi ni enim say cashew no bre na ebon hyerene no e wo bre bia ensuo bi to na sa ensuo no to a eno na ma sa bre we hyerene na eguso no ka aya aba nti de nka etete ba kakra we ye frɛ no nkonkwan mu nti nka aba no ayi se nkonkoti ba no e wo so nka eno na be se match mu asese no ebetie bribra no sa hyerene no ba ensuo no eto a esese ede sa aba no sa ensuo no nto nti hyerene na awia we ye bo no ebe hyerene no sa kopem se ebeduru brebi no ebeduru be se match balanka abribra na so na say the first rains na beba no mframa na be fa na be hyerene ni nyina because hyerene na wo nti na me kra me ka say no cashew ya ho adwuma che sa suban ya ebe agrikifo me emehwe maye se abafoforo bi na omo benya amaye o sa tam we na nka cashew na so se kwa be ne emfanfa so se duro bi ne emfam puru so because it look as if say ya ja cashew ni sa but se wonye sure se nsuo no so Anthony ntia ana me kan se nsuo no de nyame asem ntia de nya agrikifo so mama new seed sa new seed a nsuo no antokura se nsuo no to ya ma se ye tete ye friends nkonkwan mu ti so se nkonkwan mu ti de nsuo na ma nkonkwan mu no ti nsuo bi na ma nkonkwan mu no ti ena nsuo bi so na ma abribra no ti enti se nsuo bi na ma nkonkwan mu ti ase enye seed bi e be meet se nsuo no a
ema nkunkwamu ne te no na etia biribira no nkunkwamu ne de nsuo bi antoyo ma na eba nsuo na October no October mu no ento biem saa nsuo na to October mu no eno na ade saa nhyirene o se nhyirene na ba kakra eno na eti ayi nkunkwamu ena after October mu no ena nhyirene no ba more awko biefo kan no October mu kwa uhu se afena kashu bonhyirene uhu no sa sa afena kashu bonhyirene me se me komidim me ko me se me ko hesa bonhyirene a me ko ye no ma hu se na bonhyirene na so bonhyirene so nti sa no ye October nhyirene okay aha nti esese ye nhwehwemu nti ade bia wo ye na wa nhwehwemu dia wo bakwa wo se koko na ya tetekwachi ena na wo mode sa modern we yaba na tetekwachi ni hobi so no se tetekwachi na kura se e wo hokura na e for experiment oh si se pa de tetekwachi ni bi wo na fuo be one day kakura ye tetekwachi nti omo the new seed aba so no koko no ba ye na ye study na ye hu se de esi kono omo change no omo ye nhwehwemu de nema bi abeka ho sa na me hwehwe kashi bra agric for no ntenase na omo study nti ade bia wo ye no ye study dia ene ebeduru ba bi no omo ye study a ebeduru ba bi no ebi no betwa omo kashi agu so no so omo ye study a omo study nema bi no man fa new seed amre ya ebe kakra no sa kashi we no bebre betwa agu so sa na education na ye okay eba be 7 years esese ye reforms bi wom ye hwehwe mi bi wom na se de ekọ no ye kọ no sa dia in fact me hunu ne ma bi because brebia nkwa ne na mfie brebia nkwa ne na mfie me babiti mi ba jiska se wo ko school within some you be bon se no asen ba fie o se ba so ba dada ye be ko school na se anu nya wo na da ko school no o se wo te ya ye de was here quiet and I deben and I say from 3-4 and niti yemra nti from 3-4 yes we are on sanya man dey in fact the education yes moyen asie yen hihye bi be hu say at least we no na ekoskin school no and we no so na ebia ye omunko sua adwuma so utum so won koye hwe so no sa ni niam bi no de se o mo hwehwe ne ye hunu kwan ya be fa so a nye se ye pia mu nya ko bu pia mu nya se ese se pia mu nya me se enne ye won kwala bi wo ha o mo ayia o mo ma me no krak se ibi ni na me advice wo o mo ayo primary school sa afi na o be ko Jesus na me sere wo mo se o primary school na o mo pe o ma yi kwala nso o mo be sua adwuma wo hutu se bibia ni wo mtim na so omo de omo nko at least ye won kwala bi wa primary school na me de me ya kola ba student ba ko mfa to man ye wo primary school no na wonya je kro na bon last the bia won na wi but wo ko ye na ko duru Jesus na wo ko ya ko duru ayi no me say afi bi kura no bi question bi kura wona me bisa no because no be bright nti omo de yama omo nko no wie Jesus no o wie Jesus no hu se emmoa no a sabra no kra de wa hu bibi kakra na ni afi tape measure ne a bibi a wonimu obetimi asua adwuma na sabra se primary school aya wo yi na manako no mo nko sua bibi no wa wie secondary school me kana se wo mo wie secondary school se si tetefo no mo wie middle school me kana so ebinim ntimi no mo tro bibi said the SB to was ono ntro na even tete middle school for no ene wo ntro ubohu west bia be encounter wo ne die no pronunciation be bia so de ayi bi shen emfata word no kra no atwro so asen ati just wow what you say word we no atwro no won enye se kon sa be my school no asai se school no ebuo bia mam ebuobe kan we bra ne papa no na o mde ko school in the sisters ni ade no obetimi hwie ehwe na basa 7 no otimi di odi ne sesini bo me mami ensan ba wie sa 7
7 na Dabi mi trans na mi papa no na le ba. Sa 7 na no do mo sesio. Sa 7 years no. Form 4. Form 4. Ah, on course secondary school bro. Ah, secondary school na bi wa he. Me dey go school. Kuma si ni one man na secondary school no wa he. Anye ya ha say na secondary school no wa he. So no. Obi se to tina kwase akune baby sa 7 o se me me ka say 90.7 na you school bi wo ho. Okay. Me come papa na taba na me wo primary school ni adado. Na me nim say south school no middle school. Ni a friend division. Okay. South school no mo friend division. Ni am friend form 4 na say middle school crowd. Oh ni am friend middle school south school no ni am friend middle school. Na school come on. School come by friend division. But form 4 year bi. Form 4. Say no free princess and an alcohol. Anso ni animo. Na wo mo ba. Division 4 pound no mo ba. Obi a woni no won kinkasu a woni say why you penny room instead. Yeah be say yes school bi na wo mo kro na friend division. Na school ben. Na middle school. Division omo pound na wo mo ba no books bo mo nchemu a. Uhun se ma na wo mo ye ma memma no a wo mo ye memma. Until you say school is special. You who division for point. Sompa. You who almost say. You school no be you who almost say woman nyagro. Sana middle school. I know going to get I need the first school on your right. Okay. Who ranking kasuma say who say another crobia tre. Nti ha who ranking kasuna what traga wo ni go for filling station na. O ba won san right won say plot no down school ni si o si school na bi na o de ade ntwa de nkitikiti bi twetwa answer no for no for no blocks no the seed na ni na etwetwa ho ti say no for no sa no mo ball star bi o bob first we no bob bi ebutu so tenten no sa school no bi won Nkoranza pra se fie mo so sa tap no mo de bon chensen no yet near morning chance Rossi. You did kind bo new moon say, okay. Oh, South Stan FPA. No more saying Bobiesi so. South teaching school no sana na almost system. And so, yeah, you peer your course, Sana, you peer your course, and the middle school, and your family school. And she said, no, say a piano course, I bet piano course, I bet you baby, not secondary school, not Saturday middle school, no minimum hay. Not respect to be any. So, no, and to me, the fee say, I say your reforms near Tnasepa, near she study at the end, another by very, very good. A manipa who high no pa. Said I make a cross and call ye and say, you crank, chameleon, come with pepper. So no one yen sir. Na afro say woman are free. Even crown say your court na say gay students no ntwe bibi kakra bi omo better boarding no omo be electricity ni na ma bi wo ho no ni adade no ebinum kura nkora omo yisu omo heater heaters ni adade bi ntino omo so no at least omo so ntwe bibi kakra bi say omo ntwa ha so high say ebeye bed na ma wo form because ekoba ne say one upset so say e wa kura bi wa no ni ma de pa and so because of financial ntino wanko school ye wa branch bi wo Jerusalem certain brebi ye ne na ne school hey oni ma de I'm telling you sagama no your friend no oh you left me think kakra bi say so o ye me classmate oh no you very good no ni ma de papa Asamoah your friend Asamoah oh okay Jerusalem your friend Asamoah we do Jerusalem this year no be sense Asamoah ni boy bi a ha ni wo kwala bi wo your school ma na wo ni ma de ye pa but I don't know sabra no ni nyiri say na ye vi say ye middle school no a ni papa no fi say wo ma hwe ma school anunti na eno na ama most of ayi no ebinum anko say school ena wo mo nya privilege nso no na ebia na sikasem eno so na ama wo manko but me call school no wo ha
okay loan because we know we say the free education nti no ya hanu ha nipa no bebree ma biniment me ankosini nti no kwasem ni say na senior school na de buy na very good but as a sen cat lead by 4 years time no or started a reforms bi wo or changes bi wo no hu said e me de call no e call ne sen nkwala no ma pia o mo saa 4 years you hu ne sen education ko sen on green and red or so green and yellow no yeah yen kono saa na ya na se be ye beti so a yen ye ne den nkwala na ebinumo etiri ankoye sa nkwala na yen o mo den sa ne ma ni na ye yen hwehwemu na ye pia o mo no de no kwasem ni ane de ha adwen pa me de ne ma adwen nkokora registration fee registration fee so yen film registration fee sir anu suzi anu den kakra o abanu na register ana make say sabe bibi wo ho a ye shoto no maya say registration fee no kura no ye wo dipa bi wo ha na mabe train wo say school yan kankan yan kram fo e ware me ensen Sami ware mienu nti na mega say na me mare no to aso 2222 sa be 3 times 90.7 FM. So na me mano was 22 sa be 3 times. Tofik ni junior e be call the same thing. Eno ene we e be call the same time. We Jamana ene we wo mu nyina be call the same time. Na me was 3. So and first one na make us me breaking kakra no but second one they feel na as a man woman here that's the push you woman you na oh nti no kwasem ni admission fee ya jikakra na registration fee oh ebia so obia mpia bia 5 million na bibisa because bibia total free bibia free feeding a school uniform empaboa books bibia no so dware na okro ebia so eno na ehia ne dware o ze ayi de ehia ne nsuche oh e ba ne sadia no kwasem ni me de ebe ma school no kura no repetition na akofom ebe ma ye mu school no ebe ma school na sei ebeba be say na middle school na obi wo middle school kwa na ko hunu kwala wo mo middle hunu say nti ya this ya friend Jesus ya ka friend middle school dia o mo ahwa na efere o mo first middle school for pass atam na wo twa photo mi wo binu photo to mo wie school ya schools ni ade schools be pre mi o mo pictures o mo wie form 4 o hwe maya ne memma pa o mo wie form 4 na se na wo be kase sa yinu ya middle school wa kra wo de toto ho a ebe ofere nti na afere ni JHS no nti mi stress no kwase ne de yen reform so okay yen hwehwemu bi wo na bibi na aban no be boa na school ni nyefe na nya akoma na yese de na ye pia wo mo bibiri sa ne de mi de emwa nkwara bi be wie kura no na omuni juma bi agiti o de no ko ba bi enyeje ye wo omo wie senior school a mi ma hu o ma this I last 2 years or so last year omo wie senior school a ye omunya sponsors say ye de mo be ko tertiary omo so omo ko aden o say million pe police million ono afia enkoye so no am say girl ba ko de minya nipa no oye me wo fa ase ba me wo fa ase na pakwasi no ka ba na yi na se no minya nipa be ya ayi a wo mo in mabi o mbe sponsor wo mo quotation wo mo so mo ko ma hu nipa bi ma ye den pa je se ye de patabi etoso ansana ye tima wie syllabus no na akwara ne tefie for 3 months ni 2 months ni ade no we can say syllabus no kra me nyini so mutimi wie fa now akwara na nsua hwe na je ben na woni tima o de ko university okay mate chief imam no wotene kano right ye be lines na tuma mo so wotimi abamu na oba be kire wadwen 0598 994 994 0598
994 and 050 2057003. Ubetimi afre egusu di nkomo ya ye hyase every Council of State anopay na yahwe OSP ne ken ofori ata ECG4 nyama bi omakra ya ocean no obi abeto no chire omafa chire so akoto ehonsem bebre na ne yehwe PTA any reforms are ben person ye wo education mu do with me afre 0598 994 0598 994 ubemu a ye befa na ososo wa bekan ho dwumade mu enti na che se de yabobo no chief se cut off no ebemu a ebetimi aboayen ama yensuo nipa bebre enkogu na obi so say so we secondary school no kra no obi sua adwuma so san bi na adwum eno so well na me kano say we secondary school no na well we be sua adwuma ebie wadwim well no etimi ye no kresa but na ebie wadwim mu e wode be mu because no middle school ni there Jesus ni there as I say at least am akoda ni wi sa brain kwa no why matured oh betime su adwuma obi wo primary school na de ni kusu adwuma wo hwe ni mfie ni kra o 14 13 o de kusu adwuma in fact emwa no na mum owie Jesus ni there obetimi ade sa brain no na why matured obehunu tape obehunu Spanish ni din sabe nye secondary school ene edi hunu Spanish din 12 13 emblem fa 15 17 no ano nya secondary school ni edi hunu ano de na mi hunu fa shovel no brame fa shovel no brame na fa trowe no na tian mu ntwa file pan nsia na mo fa cement ba ko enwum ano nya secondary school ni I don't know what we say in school. Obi a wan ko bi kra we otimu obehunu. Spanish dini obehunu 16 17 o ma say o ko yibi be say we na 16 17. Ya church na obehunu. Na anu mom dey at least me enkwada ye do om ko school a om ye do om ko sua adwuma om nko hwe kra no dey me dey mani. At least so we GHS. So obesua adwuma dey at least so we GHS. Na odi no koto adwuma na ohun se ne modern bono na o mana ko wie secondary school afi na osimi de ne ko sua adwuma na sa 3 years na o spend na nka adwuma sua na wa ye master men ko ha no wo sa so ohun sa kwara no na dwene adisua mu no e wo form de a men ko ha no wo school mu sa ene ntam na de na koto adwuma je na dwene obewie 3 years na at least no 3 years no so I am master no we hunu tuma kama no secondary school has o ko waste time because I been in nye adisua nye ana in the course so and you me cry yesua no your schools no me ya me ntiase o me huna di cry wie so de be y plus t it's called to YW. What is the meaning of Y? Maybe we not cry if you say it. Maybe by me who why no dem dey da. Maybe from me again I just know why you be brain film. For so bien so mo we in Africa. Approach say me say obit me take one subject. Yeah. No they are born masters. Yeah, Nigeria how crowd almost said is one subject you who akola no ye de no ko year ni first university na you who say akwai mass there I'm say airlines na tutum tie for college. Hello, good morning. Good morning. Many how do you baby afefi? Do man come. Yo, mind you. Ajo usune. Yo, mind you. So, Ajuma. Kichi na. If I imagine so much bani there. I don't know what. You go try to move on. The people here, and my school service here back. Damn it so. Yeah, I can see the man said. 90.7 FM. I'm going to work. I find me at the ball, but I find you down.
ona mnyene kasenti that kuna waka wasa won kinkan so no na ya middle school na eli na so hene ji ntini afo no wiase atenten middle school okay o se me yonko pa ni ti mesre no amna be ma no won fe me wa yo oh wow yeah that's it okay also bet my friend 0598994994 0598994994 chief wa hunu pakro o se na won ne wakuma mo pai nua bi kra bo Nkoranza hene edanso na sa school na o kan o kai chiri eli but chiri kinkan so de che o mbagi ye tete fa ne frɛ no sa division na chiri na eli tete na school no si ye ne na eli but na ye friend eli middle school ne friend division nti ache na na offense ne Jesus school school kito na school kito akra ansana feso hine beje ya di ni din to so na e hono kan feso ho kinka su fencing off fencing off yeah meaning but meaning say fencing hine ena hwe ho se fencing hine fencing te se Nkoranza ne Nkoranza love Nkoranza hine na ve Nkoranza love na school bi wo emphasis wo fima na akoje dia to ni din na nya school kitu akra okay utumi say yes na school who said near school na ni dimu pa na Nkoranza so abene okay no muni mu di adi anti friends so my info bi wa hello good morning yeah we didn't baby afefi mata ifi jama ko okay masa ifi mami tiu we dey pay contribution na me no work mo pa antika the number we the board dey test me a pero me no work mo pa me pa to you yo Mr. Medasi I feel my own boy okay sa je na gina mi hu ba bia me hu no all right 0598 0598 0598 wait me afre na also what the aba all right chief it will say your friend is saying na 5 is go to 1 to you know so man fa so be na oh in fact subjects ni bebre wo ho a ye di hankwada na dwene keke 90.7 FM ba bi say ye hwe na akwada no o ya de wo mathematics mu pa ye man nko subjects bi wo ha obi wo ha tema e school say or subject bi wo ha utum say no be very good our subject ni mu pa so but ye di bi ba keka no ho ama obewie kura na we no onimdie nanso so no na onwie nkosi ase so ye wo subject bi wo ha utum say so obi a person or your doctor and so take this one if you obi tuma hu say oh very good ayipa was sa subject ni mu yam for sa subject na man no mpesiu na yam for obi wie na obi ye doctor no wa bin but you be say sa subject be bre gunu so obi wie no doctrine ayi no kra no obagu ye kra no na chese on timi meaning kosi ase nti ade bi say yenya sa nipa no wie a de aka ne machines ye betimi doctor bia ya na adentina obi yare a yese mfa no ko South Africa yemfa no ko aburuchiri because doctor na wo kohia no wa bene wo saa yade no mu akosi ase but ya so de ne odi no mani ani because o sia we na teacher we aba the lessons are closed for people near the go no one so de ne dia aba so no if y is not what best say subject no kra ade na yesu no no what say no kra so no we for so bia ni so sa ne mo we no why subject bia wo education mu anya ne yin firim ne ewe no so a de ye no so a epeboa ye no so no ne ye hwe akwada no de wo fi say epeboa no pa no ye mo on study no obewie no na wo ye engineer no ye perfect on specialize say me catch you say ende ye yesu
ye kaso obi a Greek minister pa anase a Greek scholar near the neighbor ha we just say for the training adwuma omyina a Greek form man no ba me say engineers opa for engineers oh yes wa bo engineering degree awa Ghana ha ni amfa no mra family fitani bi fa no ko nyame wo ho fa no ko nyame wo ho me si nyame wo ho be kire na adwuma ansa no be perfect some years ansa no be perfect afena no be ni odi book paper yeah what the paper be ya yesem me look at my certificate like them there I'm class B and one because I'm come for a paper we year rough nam so 90.7 FM yeah, and there will be P5, P2, any JHS one. Well, school books, I'm because school no man kitten. Book, I could have a book, Opa, I bought 315 in school for no phone, Brabet and me feel. Sham Quadan come by me doing a man, or 50. 50. And about me fear every day. One more budget toffee in Sue. Deep me sat and so I say, I'm just share school Roman for no one near girls school behind them. Miss Woman now. Or I can tell one now for 4 and your dozen. Into packet tobacco there every day. Me top packet tobacco. I don't cry so. A matcha bedroom best 4, I know, Miss Wabber 4. Now my end dear. Oh, tell my share. Njaba mse tofiasa na mafa paper natural tofiasa de bia me che tofi won aha books na san kwala na chi no last we on buy na me pe makoko bia chi no akokoro ma ya me nyane nche me dia homagu a wa hu akokoro ntu bi de aduane guma obegina ho akokoro na me kura me ka se na kwala bebrebe on buy ma say we dey na medium no buy am say mo fam books wo me mama assignment akokoro mo nche no me so akwala kitwa OP3 ne bag mu no na debe na wamsa what's it books I think can run near Jibus na ye false subjects no run near Jibus ni bi good eh ready na Jibus ni bi good school ti e ba e bia o notebook ne o homework book ni adad mi ni kutaw oh and this books ba son kwala na book ni bi mu duro e ze de ba ko pe mu usoma hu se book no sa books we nyina minim oh anu kwa amam kwala ni nyini o de hwe even kwala yen krabofo se ye wontare bi wo wa but karibia ya minimum o fasha anase fugu cuz ebia me se wuro go a u bon sa wo na ntia na se wo expand se wo kosoro sa na yem kwala na also obey every day the bia book no sign sa the bia book no sign mi hu na dia wo musia wo musoso mi hu na dia wo musia wo nti yesere wo say education ni de say na wo kana my emfa politics ni 90.7 FM na yan hihye mfanto ni nyama education ministry no na omo ne parents no enhwe sa ni enhihye na ye de ato no na yan kɔ no kama yi political ayi ni film odun so kaka ze mu ye free education no omo ye ni sei omo se omo ye emyesra mo ye nyina akora enkan adwene mum na ade no mo na mo de ba yi ye fa mo ma wutimi di kai se sa de we na hwe se de wo kan yo madam for your free mumina na ye bo ye pain ya bo Nkoranza hene dance bi kura se nua na ye pain kura ye tutu de foforo abo and so one say odi tu no aha ya ne pain nto twemu ahimfia na obetuma kaza down ye ne pain ya boss if you ye ne pain ya boss nso na modern one say abai ni adado bi wo ho nua bi ye pain ball there bi so ene ye tutu abon foforo aha enso still ani ye tutu ya ho ye tutu e bi kura dua na ye pa ye nkura ba kokura anim aha o ma to nua foforo dia pa ye tenten last be ye kwan su na satamana dan we ye ban foforo na o mu si dan bi wo ye kwan so o se no mu si na dan be no ma hije ndam se o mu yi nto aba ho ha ama boji di yo omo yintu aba ho na omo yintu ya na ka dan se omo boni se na didi se ya bo ko suru tenten
nam se ntwa dan omu yi ntwa aba omu so gidi omu no mu nim say no kra because no mu hu bi da se ball se ntwa dan na abosom dan omu se ball tenten sa na we ya ne sa no no mu gidi se on nti esre se enema bi wo ho a ye ntete so my education no on no se na wo ka no Ghana ha say education any health any any no kuta mind power nti saa nneɛma mmiɛnsa no deɛ sie mmieni kɔ ho pa sie mmieni anku saa nneɛma no ho meka nso ɔma we yɛbɛhuro no saa yɛhunu mfasodie biaa wɔ ɔman no okay because agrika kura mpokora no sie yɛ ne yɛbɛtumi akuta man paa so onipa didi na ɔnya aduane na ɔdidi mmea atade deɛ how many times ɔno onipa didi mmea na ɔnya aduane fo ɔyɛ aban adwuma yɛtua no kakra bi koraa na aduane afo na aduane wɔ hɔ na enya biti se ya yewo amanfo binum kura suro so wan hwe afi we ekombeba ya dwene ho pa anentwisem a mugu ewura mo mo wi mbanche ani ade na okoto banche a 100 cedis mo ye nipa mienu miensa ko ensom nti se ye bohu se aduane obi a mohu se entade emma fosu ma deben ma woko boutique wunya atade nhwe ebedurule bi wa hwa disia woko boutique kura wunya atade nya ho no obi adwene obi adwene aduane sam a ye nantwie ye ege hwan ni de ema eye ayi ni eye hawo ne se aduane ho be ye din nti se ye aduane sam ene ye have ne education there o man tinani ehwe ni yipa okay but chief ye bedase pa ye dase o bi obecha nana okay mechia abruche jase hene abruche jase hene na se kwa bia wonya teninka sana no na so teninka che mateninka o teninka o zene hoye mechia isa chairman na mechia Yusuf onso so otie hapa na me enshira o nyina on ka mo nuru hayat mechia baby na okay yadase chief imam na watenenka no yemfa happy birthday emfama humble we student ewo kwabre we student ewo Kwabis educational complex class 6 akraketwa na ni din no humble wow okay humble we students ewo Kwabis educational complex class 6 eho na ojina free umame man Linda osi yemfama sanso ena abena chireme sparkling ena dodo na fre o dunkwao okay if Prince the Baba of King King James Barbering Saloon o dunkwao ena o say odema o sparkling happy birthday enko enfama encha Master Kwaku Opposite Health Center Master Kwaku Opposite Health Center also ye chia baby a wo bia ye chia Master Kwaku ye chia ye papa ye say utie ye Sompa enti ye chia papa Master Kwaku all right enti ye beton de kakra na afi yetimi asori na adwuma atwa so no enso so atimi ato so kama 21st clinic unim say no nekuta emu ema ye de ade acha bia ye de bro sciatica expert unan u free usisi hono a ojonku ho a bafom a besi wonase hono eye wo ya oje ho anye sciatica no the expert one no na ye 21st clinic ko na onhwe na ho nto no echi no say stroke diabetes pressure uti na ye wo ya ni na no okọ ho bebo 15 branches na the whole Ghana wo Nkoranza ye ben eye children's park ne Presby Bank no na edi enimhwe nti bomodin phone kire 21st clinic kwa koto Sarah and Dr. Emos wo ombehwe kama 0540 311 0540 311 311 na modin komo Dr. Boniu ose anope yemfanto anim se watena se osa eye anisubidie akomayade etipaye onye adwuma bi ato na wabra doctor se watena se bra na bede wa yaresa ene eye benada osa yade ochena kopem memneda obesa yade anopa no nso kopem no numpa mu friend 0349 761 508 one Dr. Obo eni nkita ho a ese efata St. Mark Natural Health Clinic ose yemfanto anim se na brada wabedwamu a kai se enye dwa no nko a honam na dodo no
bomoden na kwaje ahwe esan se o yare a akontuo ba wontimi nko edwa na opese okọ a wontimi nko bibia opese oye bia o yare a wontimi nko ntine wabadwam no ope ba bia bakọ akwaje wa yare paade a for ni chese mark natural health clinic ewo Nkoranza kreduma se woni na ye ya ani no woso woni no oposa sa woni na ayekokọ ye o yankasa kọ no more say stroke hepatitis B afi fibroid eni nyina obeboa ma ne amatimi akonkan de amount say osa koko afi usisi na ye ya eno achi no wo mrebo mu yare kidney ni nyina no yare a osa ho oba be ma mo china che awoi mo ya munya bi ko na omomo na nya bafato onaso wudi wani etwe new marketer obenya omo ho despo abro san ni mu ho a wo hye ho a 0592928786 0592928786 na oni omo edi nkomo Ifred St. Mark's a yebebohwi na yede yeni akere Tabia Herbal Product Tabia phone road obi anim dada enuna no nam Food and Drugs Authority agiatum Zanike ewo ho enomo eye immune booster bo ni padua herbal capsules no prapra ni padua mu eye efi nyina efiri mu na afi eye herbal mixture no eye aburu malaria typhoid na Tabia takum no ema ne mema ahodinduro ewo empaso 0343686861 okay yewie ne san ye bedidi aduane so de eno an kutae enti se wasora no pa na opese udidi na udi aduane pa enra me ko kodidi otum say yes enkwan no ye nkwan perfect kitchen na mechiri perfect kitchen and pap okwa opese onum bibi kakra didi de ebro ne de muro doko ene de ano de nya bi ho na na tie ne say ono na aduane no fie de no pa o ye fie aduane pa tiko na ko pe bibidi na honto say jollof rice fried rice afi indomie fufuo plain rice ena enuane ahoro bebre ena oye ewo Monday to Sunday anopa no twepepepe na aduane na hyase dubako na omode aba na wieye na ne den se okwa umbegya daage ahwe kama akrokro ye pa baby omu serve so ehote ehoy kama eno amia ko ntu say yes baby a yedidi pa de mpacho perfect kitchen kona kodidi na ososo ho ento 0256031901 0256031901 na ne tie ne say na soye no ewo Y junction ho pe techman kwana so baby Steve Oton ne ma no ho ne VR4 no aba VR4 aba ho pe nti uko na obi se baby VR4 no aba no ubenya baby na anaso ubenya perfect kitchen for na odidi na ho ato yedidi awie yenko Vibrant Multimedia Printing and Design Solution eba ye printing ene ne keka ho nyina obeye ede amaye large format printing DTF photocopy scanning lamination flyer ene ne keka ho t-shirt customization ne printing no oye ni nyina pepepe ede ma o se anopay hwehwe wo machi akwan wa assembly dwama bro sign no eso ene DC office nhwe ne mu store dan ye toso aduonu ne aduonu ba kon frɛ wo mo 0245 463216 repair phone so no so bi to phone na let's say Adea Akye Abia sign their phone normal repair so the amount of auto hands free charges type C cable ning na bi say battery screen and protectors ahoro say tablet phones ning na bi so so the medical open pen drive yenina ye tie sompa TCC my God my glory said Amaka no wo hwehwe phones ato wo hwehwe ne chargers ahoro type C cables battery screen any protectors ni na bi pen drive memory cards afi Samsung screen ni nyina no okwa obenya bi ato phone asaya okwa very pen so the amount kama na okọ aduana ba pharmacy enchen hwa wo hye ho one Anglican for school no ba bia tank kese ni si no omo no edi enim hwe pepepe 055 4495
912 0554495 na when CC my God my glory for akwaku dibia Coco Adro Pie organ just see a year say a 3A co capsules your friend Coco Master a free 3A herbal center and pay one kaka say Adroya no enam e pam sisi ade ayam team ene obi akoko e paio e mamuja etuwo unya bia ebeko e Coco Adro sononko we no onoma enkan e ma wonko agyanan basa ba bia asore ayie badwa mu akwantuo ubetima nom na ode akọ enye na pharmacy ahodo nyinaa mu e won Nkoranza herbal shops ahodo nyinaa mu e won Nkoranza ubenya eye Coco Master 3A co capsules free 0546 107 107. Kobe's Educational Complex esu yesukua ene wo Nkoranza na npotemo a obia se odene ba ekoho asegere ne se bi enye esiti hafo akokohweafo afo bi na ede wo mabeguo we ye teachers a ma bene omo nimdie na ede wo aba nti wa wo ba ne ene a free crèche ekopim senior high ye de senior high na be piso nti ama school no mu ho asesa kra fa ba na bra na enje no ye nkyere na de na ne dachi ensini yi na ne tie ni se senior high no courses no bi ti se general arts business home econs any science na ye oho se oba na ko school no ba bi na amoa na obetimi di na ba afi na wo sha ase nso a ye je no na udu ni kyere Techimankwana so new magazine road na so oben eye chasaje na dwuma mu ho nti udu chasaje ho a wonsa left akọ anim kakra bi akwabis ehwa na school no wo modern na fa oba no ko na ne tie ne say hostel e wo ho a eno so ye de eto ho e de ama school fo no na udu woni e kire ho a nhihia ahodo bebre e no moye a ebo ma students ni nyina no etimi esua de akọ nanim from 0248 876028 0248 876028 Yichre Heba Center sof mame Esther Nedano anopei ode nupa aba na ye benada ni nuru nyina aba bedru Sompa adwumu ha Esmon ko mesane ye Coco aduro Esmon bon heba eye osa aduro Esmon pan eye stroke aduro Esmon malamex eye malaria typhoid wanum ato aduro Yichre special cream no oson dae basabasa udide wo we na mu twa suo na unya bia ebeko Esmond gono ene yichre ointment ni nyina ewo ho na ohonam ye oya kopebi tumnika anopei bra Sompa adwumu ha 0246775319 woni ye ne eni nkomo Bojibo Ventures say emfanto anim se ebia nei oye adwumayini na ya transfer wa ba ha banks a mebubu din no ebi ewo krum ha nsan se to da bia na dodo na omba bedura so me ba me hu bank no me hu ne dan da bi Bojibo Ventures agent edima sa bansi wo so pese oku bi accounts foforo kra okwa betima biebi na wo pese wo yisika ni bi na se wo di bi to a no so kwanya eda ho Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Car Bank, LBN Bank and GT Bank. Sa banks nyina wo krom ha Bojibo agent nti kohoi na account na pese obi wo account dada wo pese o yisika wo pese o disika ni bi to no nyina no akwanya eda ho ede mam afei osanso agent edema Gmoney Zipe Yiswish ni nyina ye hihia horo a ekoso mo a mo soso moye mobile money ewo nkronkra hodo so mpese moto credit no ndudum na mode koye mobile money no kwanya so da ho oba betobi na ode ako online application College of Education bra na yenye emfama pese otua school fees so a ekwanya eda ho ede mam na oben edwoma bro sankese no oni NDC office no edi enimhwe pe ewa dwura road so 0248 089463 0248 089463 anase ubo 0 number 5 nkwa 8 now the 1 etwato simple na just say okokra okay nana one collection say fantu anim say ene opese customize ubibia obaha obetimi aye ne foforo e de amount afi wa osuso pentare bi say t-shirt shirt ankasa enso ato say jeans tra ene ni nika nyina ebi ewo eche na opato ana office wear ntare obetima hye e de ekọ adwuma ene asore bia oba bi ho say coat
ɛmaa ne mɛmɛ nyinaa deɛ ebi wɔ hɔ or socks nso so ɛwɔ hɔ afei sɛ ebi a ɛyɛ boxer single ne nyinaa no ebi ɛwɔ hɔ mpaboa shoe sandals ne nyinaa ebi wɔ hɔ a obetumi akɔ nana one na ososo atimi akoto ne nneɛma bɔ ɛda fam yie paa nti okɔ a obenya dodoɔ no bi atɔ sɛ yɛ jersey deɛ wopɛ sɛ yɛntwerɛ wo din ngu akyire kama ɛmfa ma wo ne nyinaa yɛnhyehyɛ ne de agu hɔ ɛde ama wo bibia t-shirt a wode kɔ asɔre deɛ wo soso wode ɛkɔ ayie ne nyinaa ebi ɛwɔ nana one ɛwɔ runabout hɔ ɔbɛn MPP office no frɛ 0532663264 0532663264 na modi enkomo Divine Winners Company Limited enso so ena enei omo akwakofa eye Vita 05 organic enso so ede abanti we kuani a omode ansa wode wani ebekire ba bi eton agrochemicals bia na okakogibie nsanse se nei se wodo cashew se yenkruma mako ni nyina wodo a hwehwe sa Vita O organic 05 organic na enso so use 90 more eno ye organic papa wode ye wumfu a no ba ni timi nyini na so doso ede emaw nti se wutie mi a wokọ alpha and omega ha ebi ewo ho sanso na esua no ntwi bosi akon obi irede eja se obi ewo ho free 0243852751 0243852751 na modi enkomo. All right nana. Yes sir. Ye de besi ya na ya soro nyame adoma ye ne etifo besen hia ochina. Sompanie enyumunie, sompanie kafie bonie, sompanie